E te fatalo fatu le tua ma au nanga si ponga tai fo ya wala fita fa fonga sa mo i nei vai nga o le aso le ua matu a tonu mai i le afiafi ua to iwa minuti tali tulai lima i le afiafi ia i matu i California nei ia te tonu te masani fo ia o le tatu tua ma au nanga fai ia so te tasi o le vai aso mātou te whaia umasui o le si ufonga o tai fō mātou te whatalo whatuai sa moa. Ia po whelava le tūlangi ma le tūlalo langi o lo whapeona e maua mai ai le tautua whai pēa rau si ufonga o tai fō mātou te whatalo whatu ia te oe. I le suafa man malo ki riso lo tātou li i maro tātou whaola. I e le tari tonunga ua tātou vai tau o kirisimasi ia ma le tausanga fōu au le toe mamao foi wala tarata mai lava ia le ua tatu le ua i vai aso o le masina o te sema e fai la te tonunga o lo tatu tau fai ai uma i le vai tau o tāpenanga ia o ia fo i aso i longa fai longa ina i le ngata o i lato ua o Kirisiano ia e o fo ia i lato e leo ni Kirisiano lato te io e lato te tiu lava o latou fale i temi faapene pe te Kirisiano pe le oe te talitonuina le kirisimasi ma le tausaga fou ua o isi a tagata e stricta ia latou talitonuga e mafuai ona latou le faamamaluina le kirisimasi ma le tausaga fou oe lava ia ma'u o tatou tagata talitonu i le fa'aolataga na tapena e lo tatou matai ia o le tatou lea va'aiga vaiga lau tele i le nei vaenga o le tausaga ua taitai mai ai lou soifua ma lo'u ola ia ma i tatou uma ia le talitonuga ia tatou aga'i fo'i iā i le tatou ia tatou amataga masani lava ia oe matai le tatou auaunaga o le nei afiafi o ua e mautofi i le malo nei po ua e feagai mai Iesu sa e nofo sala i le to'asa po ua maua e oe lelelei whawhetai mori mau i le toto taua o Iesu ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo pa Iesu ia te oe o ana fe'au e te fiafiai po ua e feagai mai Iesu sa fai mapologa i tu le tatau po ua maua e oe lelelei whawhetai mo limau i le toto taua o Iesu ua sisi nai o fu o le au pa'i e alofa Iesu ia te oe. Mau lo alofa e lava o le tua le whaftaitele lo angalelei i te fia le mawhiai na te ria manamia o le nei e aso lo na tolu o le masini whai o le nei tausanga whaftai lau leo leonga mai te fia lau taitainga
e leo mawhai lea o ngā se malu mātou ola. Ua pulea tau si ai lo mātou la uina pi o pā o mātou tātou ngai. Kere tu vāwhia ina mātou whakatai au te kumenia ina wapa. So se mea le di ie kere ina kanata. O le tumumunga o le pāle niko o le tumumunga. O le mātou talo whakatai ia te oe whakatai mo le mei aso. O mātou maua. Ko se tauina aso mo mātou ere. O ere. Ia, whakatai so i tau māwhanga mātou. Ia i te oso a ere la, maso hui ai o mātou kinaka o le ere. Whakatai tere. Whakatai si sa nia mo mātou. O mai fia mo te mai, e luti o tangata e loa ai le moni ma whamaoni o loo fia mai. E tala roto e le tangata, e moni ma whamaoni o loo lufa tino. E ngata e whanau mai la le tino, e ma liu na whamaoni o le tino, e ina rototo. Me i e tōngi o lai o mātou tangata, e tilo mo lea, tauranga sili na e whaia me mātou. Te telero mātou tata. Au lou o ngā te ia, fio mea, te lua i stautua, ma sa unanga o la whapea o na whai, ai uai i o kōma, ina le kōtua le nea kia, ia maua sowi ina lea o na whai o na mātou whapina. Ia, talo ka mai, te ina mailo o ngā ngā tau te lua le mātou whauwa i tau o kama, Pena ko ia na e whaiati ki ia na tau e whaolongo ma whakonfonga mai. Ia na lini ni whaitino, ale mako pau, te whaiati. Lau fio lava e na ne ai mea kuma mātou te whaia. Ia ina te whaia. Alo ina mātou umalaka kama. Ina lau ki e o ika mai. Uma mātou whia. Halo mātou le mātou ika fo isi kama. Mātou talo. Whamangaru ina e mātou ina te wisoro mātou li ina kama. La 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 Ya, ia i le talitonunga Samoa o le ua. Mai a ono tātou awe le whaamua. Ia o le whaapolo ma le whaasangi. Ia i lo tātou mataisili. Wai po whea lawan mea nga i ai le tātou wholaunga. Pe te le wawe, pe te le ai le savali, pe sawa ta moe. Ia pe whaanu no ufo sa po le halawa le tūlanga o lo tātou i ai. E awa ino tātou wola ma le mautinoa. Iai le mafua ai o no tātou whiala e le tae au o lo maua le manapa ola. Iai le o lo mafua ai o no tātou wala e le tae au o lo manuia tātou uma. I pe o le tasira sina mea e le mwhaia o na vesea ia le vaenga le o le tātou tautua. Ia po atala tangata e whai mai. Po atala e whapea. O lo wata di tonu. E fua i lunga o lea lofa fua mai. E fua i lunga o lea lofa tausi pea mai. E fua i lunga o lea lofa e le tu lafua. E fua i lunga o lea lofa e lata mai. E fua i lunga o lea lofa e mafuta pea mai. Io e pio i nae a fuai o na amata whapea ia le tātou tautua ma le o nang Samoa. Mai ai lu tatununga. O ia e malosi ai. O ia fo'i o te tau. Pai ai o na whaanganaina ma tau tala tu mata o ia fo'i na te au maia ia le mafaufau le lei
io e fai ai ona fetu tu nai ia ua lava sa mo lau fa'afogaʻaga ua o nei mataupu tatou te talanoina e lē o nei mataupu faigofie lona tau fa'amatalaina e lē o nei mataupu fo'i e te nofonofo fa e sau io e pese atuluga nei leai e te saʻili e te va'ava'ai toto'a i ai ia po le atonu le tulaga o lo'o i ai ia le vaega o le lalolagi ia ai maise ia le soifua ma le ola o lo'o fa'apeo na laumatasia ai tatou ia e sa'apesese le tala ia po fea lava la e fesoua'ina i ai lo soifua ma lo'u ola a le mea tāua Samoa o le mafai ona o tatou fa'ataunuina ia o tatou tiu te mafaiva o le aso ma le aso tatou iai i le toe masina o lenei tausaga ia le ala se mesili fa'afetai i le atua taʻitaʻi mai lou soifua ola ia ou te fa'atalofa atu ai sa mo ia te oe le atunuu pele ia e afua mai lava i mauma tetele le laua o sinasina o le au o tamā ma tinā matua seʻia paia ia tamā ma tinā talavou ia seʻia o'o lava ina tatou aga'i atu i le tupulaga talavou e le'i fai taʻitolua e le'i nofutane e le'i fai avā ia e maise lava le pa'i atu i le tupulaga laiti ia o le tatou tautua e fa'atalofa atu ai le onaga a le si'ufofoga o le taeafou ma lana polokalame masani o le lupe fa'alele ia i leo toe tau whaeroina lenei vaitau o tatou i ai o le vaitau o le kirisimasi tapena toe ma le tausaga fou ia pi onai vaega lenā ioe lea lava tatou te taulagi o aso fiafia ia afai la e moni le upu o aso fiafia ia e tatau ona faia ma le atamai mea uma leaga o le tala e olua ma le aso fiafia o le tutupu ai o mea e lē ni mea e ono fa'afiafina ai tatou e afua la ona mafai ona tatou ese ma me o lo tatou faia mea uma ma le atamai faia mea uma ma le poto aua ne'i faia ma le fa'afia poto o le tagata aua ne'i faia ma le loto o tagata lava ia ia fai e fa'alagolago ma fa'amoemoe i le aga lelei o le atua ioe na te fa'asoasoa maia ia ona manū ona manuia ia e mafai ai ona tatou sa vavali ma le mautinoa o lo'o iai lava le agaga o le atua o lou fesoasoani o lo'o fesoasoani o lo tatou fesoasoani sili mafu ai ia ona fa'ataunuina ia le savaliga fa'amoemoega a le tagata lava ia i manuia o lo tatou matai o ana leila na sau ai la e leo siali'i na fa'amata'ao siali'i o le ʻau ta'avale ioe o siali'i o le se ua lelei ale ma fo'i ona o le polokalame o le ʻau ta'avale la le mālō o le ʻau ta'avale le falemai ia na te pikia ia sogafua aso lulu ma aso faraile e mateo le work out i le mea fo'i lele o le rehab program ale a fo'i ale vaenga fo'i e pilena afia ia i lo fatu ia po le matutia galulue ala i aso mafua aso lulu aso faraile ioe tālole pe tā le sefulu tasi le taeao po le sefulu ua piki a'u ioe ia ua koe drop mai a'u galo sauata pena loma lau polokalame auā lana u toe aga'i i sivaega lea o le
Ya, le te kwe umaltatu proklami i te whanoro le ai mesi mai ia sa mo ile se pulu pasene pulu le activate a se o te whaktalatu sia uolea na pikia uana nei uma le ma work out uma ele work out le i o ia o le drive o le tabale but le o se tangata kipsiano e se mai la ua fule na o pamtana mo ia le winga o whamtana masau wale le mata wale na nei au o iai le tangata da matau mai i lungo le awala o tuenga tangata fui pi le mafau la tu abda vale lungo le awala ia na whaamatala lole le ia tia u lona o langa na lai ona li liu paton fafa na fana ta fana tangata lona fali yo ia yo ofo lungo le awala tele faita unha fana fiai o tilo na uso o le lona uso o i o le li foi la o le foi le ta ule vanga po au chi le ta ule vanga foi bi o ni sa he was a gang member au apena foi la o tilo na uso le fana yo o lontina o te ia na whamatatala me le li o le mele o peso o le e mate whewa i matangata sa o ia o le tangata ua li liu ma ua ese ma mea umaia e pi o lona toe whamatalatala ma ia tia o sa wala le mata avale na nei masiri fu le ma e wala au mai lo le silo matua silo matua masalo po o matua le titi atu ia tia o fatoa o fatoa po i menaru e fai Thanksgiving i lona ainga i Chicago ia ua taunuu mai la ia si taunuu mai na po ai le mawhai o na alu ma te workout nei mai ona le fta taunuu mai ale winga la utala na bala au mai lolo si do matua lea o si tinare tau mai ia maua o pikia na ia le anga o lea e a foi o taunuu mai e tau mai lo tio no so masika o le malosi o leli ia na failo le fe melo le tala leli o sai mesi festatu te talo arte atana o le alu mata vale fai te talo fai te fai te talo ro tama le alu mata vale fu le ia o le wingo tala o tangata ni tangata le I fai ngo fie o langa na olai ai fu iai o le he's a Mexican American ia le li na whanau maola I nei o tilo na uso le whana o lon tamā na o tile whana o lon tina na la vea fo I puru whana e li I mariu la lena o ia la tangata o lona ainga na mua lava pona ken te maria fo ia toinga e whenga tāna tunuina e o tātou tangata Samoa, le tua ngā lifestyle lea. Ioi. O te mata ia lava I aso uma. O le whamaoni o le li I lona toe li liu mai o lona o langa I le mea na iai.
ia ti o mai i le taimi lenei taua lana peu talatalatu le vaega lea ia ona o le fuu tatou le vaitau o le kirisimasi tofu tatou matuaiga aolaga na tatou o mai ai ioe a o le mea tāua o se faleaʻoga e faamatala mai ia i tatou le mea lea o le mafai ona feliuaʻina ia le ola ae na teʻi la le alii i lau foʻi i tatano atu ana nei ina ua fesili atu i ai o le a lauloa le mea taʻu o le eternal life le a lau ia ae mai a la le alii foʻi le ioe ona mafaufaga o taimi e te oti toa e maua le ia no sia fela ia o lau foʻi i tiutilo o lo fatu o te tatonu o le olaga i le o toe sa o le foʻi le o ioe o lo after the death tatou maua le ola e faavavau ina ua ia pila na fiafia le ina ua mafaasoa fatu o te tatonu le ola e faavavau lea ua snell lea ua tatou right now we are living in a time eternal life le taimi nei e lē te faatalisi tatou feoti toe peo nei vaega na o mafaasoa ma sia ua le mamaina foʻi ia lenei o te fiafia foi lele e faamalosi foi taita e faamalosi ai tatou uma lava i le ia masisi o tatou e faafia poto i nei mea ia pe a o ina o sofaia tatou e le fili ia ma o ina faaletonu ai i le soifoaga ma le ola ia o le nei talaamata na o te faatalofa atu ai Samoa ioe i lau faafoaʻaga ma lenei foʻi la vaega o le tausaga lea ua tatou o iai ina ua sumatolu minuti te ai le tulae lima ta le tulae ono o le tatou paaga ma le tatou ua masani ia o le susuga i le alii ia tauiliili pei chef tauiliili ia o le malo masani i po le paaga masani le tatou pokalame ia fiafi o aso lulu uiga o le aso tofi lena tatou e mese tatou o loo mafuta mai Australia tauiliili o loo mafuta mai i le stete o Brisbane Brisbane le stete o le sili ia o inā o loo mafuta mai ai ia le uso ia tauiliili pe atana o le tula e ono ina mataʻutaua tau te fia talanoa ia i lenei a o le io o mai tatou malo o le mataupu muamua o te fia talanoina lea ua pei tatou agaʻi pe le faamasinoga o ai pe o le faamasinoga o te leo loa po o le tala mulimuli nei a le ua mai faapea mai lana faaupuga ua lē faaogāina le talosaga mo se faatagana a le faamasinoga o palota e toe faauia i tua le mataupu a falealili muamua e tusa ma le vaega tasi tolu tasi a subsection 1 o le tulafono o faiga palota lua o tasi iva ioe o lona uiga la lea lava la ua e tulaga mai e o loo i le iloga ona mau mai se faaiʻuga pato lea ua faapea mai ua lē faaogāina le talosaga mo se faatagana tasi lea upu Samoa e manei a tatou o faapea ma iliili atu tatou upu o le faatagaga po o le faatagana sia maiga so o fere upu e saʻo upu na e lua o le faatagaga gāʻā po o le faatagana ioe a mai sau tala le upuna ia asi o taufai faapatatalatu le tatou mataupu o le pei o le uiga lea ua mai o le latest le leu tau faalogonotu nei ai ua lē mafai ona na maua se ua lē ai se pei o lea ua afoi ua lē taliaina le talosaga ua lē faaogāina le talosaga ioe le talosaga lena avatu e liʻloia o itu uma ia a le alii faipule ma le alii na tagi
tios whaatangana. Manaia. Ma roturisi, talo fauso, ia whaatai ia le maftamai le nei vaenga. Ia, le tōrua lua mai le whaatangana. Sia mainga la whawhena lua loa sa o le whaatangana. Pere me sa wai whawhena i loa. Nanga lei o upu nei lang, o lea o le ngana. Sia mainga la, a whapela o lau tu whai mai le whaatangana, whesa o le whaatangana. Ioe. Apa pela utou marilie o le whaatangana le sa o upu e le o le whaatanganga. Ia se tangola se whaamtala mai pe aisia. Ioe. Ia, o le nā. Ai pe o le tāua le o le mea le ua o mai nei. O le whaatang, o le whaangaina. Whaatanga. There you go. Siorosenga. Na. Winga nāru. O le ngana le atatu. E te wa iei e whaafengai o ia letas. E mawaile beape, mawaile nauna. Le mau tonu mea siorosenga. O le upu whaatangana. E ave esele I mai whaatangaina. Ioe. Na mauelo le upu whaatangana. Langa wala no ta ora puna o newspaper o foi o autostusia meta to nu na fa nga mai upu fatanganga ele sa o upu fatanganga o le upu sa o le fatangana nga a nu a fasili o fisa wele upu o le fa pupuina. It's a short form of the word fatangaina e mana ia e sa na Tele o maupu pe foi no feto ele upu au ole au inatu au auna le tele yo vanga le ngana e pe fela wa ia tatu tangata ele umida tu no foi upu langa ele pe wala no feto no le fa nga mele e tu singa ale au tu sia le tatu watu so ele aila se upu e tau o se fa tanganga ele o sa ona upu ole upu whaatangana nua, o le short form o le whaatangaina. Naia, ma lo ia, mafuta mai fo ileuso ia, manatu le lei, te alo whanatu, aftai mo le au nanga. O le mta upula leu au mai. Wa le whaongaina le tafsanga, mo se whaatangana, ale whaamsinonga o pālota, e toe whaauia I tua, le mata upu a fale alili mua au mai lola ia le male pe o le refer ina vaenga o le tulafono o le subsection number 1 o le tulafono o whainga palota tasi lua o tasiva ia pe la vala le utato e ui ona ele au mai ia se whaiunga mai le whamasinonga pe le utato vai atua I le atata mai le utato tilo tua pe ia o tele loa po le ase vanga o ua maua mai se whai unga teminei pele ai. O le mea ta ua o le o tatou I loa. O le whapea mai ia le ia lo ia ale whaipule malesi. O ia whainga umana talanoina ele se tupe. Ele se tino I tupe na whangaina. A o tara noanga I tamwhai ina ia sero mea, ina ia maua se to file mu te tonu ioe o lo latu tu malo. Ia, o le torch fuafe. E muli ata tu o langa leo pino whatu o maua le leile au le paipa. Na leina o matu whaipule I tua le mele. Le malai ona file recording nea. Mai o te tari tonu lava e te le sa fianga a o ina ia o lau lea tau tilo ele o se whamasino. Ele o se whamasino, ele o tātoni whamasino. Ai tātou te whawa ai lau tele ia I mene. O taruai ona pe o leo o maua le leile au o leo o na matu whaipule I tua I le melea. O inala. E te lelo na fianga. Pe au o nā ili le whamasinonga.
ia le mafuanga na laina record e na mna ulu ia mea tos fuafe lea na ngina tono le potu whamasino ua umana abe a o lesi fitu se fuafe e meina momori atu le to'olu o le faipule ia lea ua pe o le faipule lea o mai lona ingoa e le o ta'ua mai meia a o le faipule o matou fa'asalele'aga ina e matea mai lai po fea le wae lima vaega o fa'asalele'aga lau le tauatua e pei o le fa'asalele'aga o le faletua o le faipule mai i fa'asalele'aga na e fia tasi lua tolu fa'alima o se faletua o sesi o le to'alima lea ia lenā o lo'o ua ta'ua o ia na momolia mulimuli ia le fitu sepulu ia manatua foi o tala ia lesi vaega o lea e le'i aumatua ia le isi vaega le se vagana ua ia ke lo me telefon me tata se ia vagana ua maua se fai'uga laga leu o amata e le'i maua lelei mai fai'uga mai sa pauna le latest lena mai nei lea mai o le ua lē fa'aogāina le talasaga mo se fa'atagana a le fa'amasinoga o palota i le mata'upu le afalealili tasi se vagana la ua iai sisi tala ua sau nei o laga leu o uluga o la'u polokalame le mafai ona utoe vava'ai ai o pe o le tulaga lena o lo'o iai se lau afe ia si o tatou tatalia la o lea pei o lele i mahe atu ia le isi tu ai e ofo alo ta mafaufau i nei mea e ofo alo ta mafaufau ia lena o vui o le ta'ua mai sitususiga o le faletua o le li'i faipule o fa'asalele'aga lima lea fa'apea na ia momolia ia the rest of the money ia tuiloma ia pe o lea tatou te talano'i me o le ipoti e au mai totonu o le fa'amasino ia pei o lenā e tau fa'apaleni e loa ia le selau afe lea na muamua sautua e pei ona u tanoatuana nafi to'atolu a'i latou ia na ta'ua a latou ta'aputususia o le suita'itai le li'i o ai fo'i o le fontoe o le failautusi ia le ale le pule ia ma le li'i lea matou faipule ma le matou faipule ia na mlau ulu ae e malia le mea pe na fai atu ai na sulu o le tala lea na au mai o le sulu na mlau ulu nalu i le sa fai mafoga fetalai mo le tamafai pe mafai na ave tualatagi le featulola'i ia le fetalai ia alu la e fa'apaleniga o mea tama ia alu la e fai ia ai fo'i ia tuiloma e avitua lana tagi e na usaulola'i ia na e saulola'i ia fa'ataunu'u o le latuga lana na latu eloa le tupueni mea lea ia e alu atu tamāloa fai le talanoana record o le telea la o le afiaga o nei mea ua o te fai atu ana o ni cases e fai i nei ia lea la ua involve ma le to'olua o le isi faipule ia la ua fo'i ua involve ma le to'olua o le faipule se vai mea o fa'asalele'aga e au la'ina o'o su'esu'ega i mea ia pe afai ia o le mea ua mana'omia ia sa'ili'ili o me winga e te tawhoi lana su'esu'e tangata na momolia the rest of the money back to Tuiloma o le manino na tolu sifuafe le tupe na ave afto a momoli muli atu ia le o isa ia le la ua tolopola i le aso valu o te sema aso fia nei
o ila so tolu nei ila no winga o la so o verse 4 pa pe o la so valu na o tu ia a fai pe o lo winga lo tala a fa pe o le ta ua i le fitse fulu a fele na fatu mun muri a watu ma se fatu o sisi fai pule tau long sa ili mea ia e te tau na so ele to ro fai pule pe sa o ni tal paule mea le au mai e le ai se fa mtalanga aloia ale fai pule ma le e winga i mea ia o manatu o e foi i mata upuia o fatu watu e hecha pipi o le a foi ai paude talana o le loia ale e na tangi le le loia fai pule pe uma o le tamaitai o uma o mural a lui pe uma o ia na le tu mo ai foi mo fai pule o nala le na fa pe le fai ngole tala na o fika sa matal ai se tupe le va ia se meta tupe le va ia se tino tupe au le la fai medisi vanga a vatu mo moto su afe ai mo mo su fisu ia tatu tatalia ele i mautino peta o le ua fe le leia i lunga ia nei mau me uma ai tatu fatalia le so valu le ua mai ia ia pe o le tulanga na o lo iai ia le tatu whamasinonga o le so. E umala por kalamena na fia fa to asau mun ai ia le press conference. Le o lunga o pe failangi. Le press conference ale tatu le fionga le li pandemia. Le ala masani a tatu tala noi upu ho i to transparency, good governance, le malesi accountability. Ai whanongo le i le vaenga o le press conference le tatu whanongo i ana po ana po. Tatu lo aila ia le a fio upu na accountability ma le mwhewena whamtala umai upu i to transparency. Ia le whera o mai. To o whaalongo ale wa. To whaalongo ale wa o se me whapea. O se malo e o. Na mai lola ia lea to lau le whaongaina ma le toe whaafo i o le tupe i le treasury i o na mafuai o na maua le lua se lau lima sfuafe na whaoloa i nai le malanga le wingo le tala i an whaatino mai i a manu papalangi an tatu wawa iai i o te le ropo le ale langa o le maua le tala. O le whaatupe ina o le malanga e le whapena o le lua se lau lima sfuafe le na whai le ai. Le ana utala noa i nisi fo i o na tutongi e tangata lo na pasise ma le se fulu koko pe o latu saonga na se fulu koko ma isi mea o te lope na tofu tata ma le tonga por ase whapena ai le i whapena na ti e fua le au malanga ioe le lau tatu whaalungolong e se whamali e loto le to inga mea ole nang o neme o tupe mele le na whapera tatu atu ma tatu whangaina le upu o le corrupt ia pena ufai atu pe ua tatu whaonga lau tele le upu corrupt ioe a tatu whamatalanga le upu Samoa e tatau ona wha Samoa le upu langa o pe se upu foile le whatalonga i vai se le corrupt langa lava ko inga corrupt langa lava lo makua e corrupt ia pe e lava corrupt fa matala i pe se upu o pe ole mamafa ai atula i me tau io le abio valea nga oi io amio pio io i pe ongo tu upu o tatu ngan langa ia fia tu tonu puia io le anga sole ko ba ai se kai nga oi fa pengi
Ko wa ai se ko se ka wa o puna fa mtalai ai ko ko umma le upu le anga atatu fa langa ko inga corrupt ko inga ya a corrupt la wa me fa mtalai corrupt io e sa o tala le fai atu no tatu fa mtala o le corrupt awala me ta fa mtalai corrupt ai a fa mtala sa o i upu tatu ngan na le anga ko inga pepelo o le nga oi si e mai fa ngumi ele fa mangingo inga mea ele mai fa nunumi fa pe fa ke yo to e a afia uma o le taimi mo mo la le nei le afta fa longo ya uia le fa afta fa sa ole upule ngana o le transparent fa manino fa fola fa malama io fa ai loa ia Samoa aisia Lang ole lua se lau lima sefulu afelia. Lena mai ole tu mela ta o tu pe Samoa a mai le treasury. Ole fare tupe ole atinu o Samoa. Lua se lau lima sefulu afelia na fa atino nai le faoso. A ole pasese la vaia. Ole na mai tu tongi ar pasese o tangata ia. Malana se fu koko. Io Ia ole na ia fa fu tatu fa lang ole kuruku fo ia le se fa Samoa atasi. Ole kuluku fo ia pe le tau te fa Samoa na no mai upu le crook. Ia ai le tai nga fatia le crook na fa matala le upu le ilona ole upu le ole corrupt. Ai pe alan tatu tala no fa pena sorry. Se le nga lava sole pai e fa le kuluku a pepelo ia wapio inata te fa ngembo tata pepelo. Kau fa valea tau whaalata ko inga ainga nga oi langa lelo matua o ko inga o atu inga mata te whamatalain e sili atu le nga ona whai ngofie pe a whamatala le upu ile tatou lava ngana tau te whaavelo le corrupt ia na pese upu soa malie o tatou ngutu pese upu fole le o masani tatou ngutu na matua le o le corrupt iwa pe ai ia tatou i fa pena na pe ale se me mali le upu corrupt ai le fa matala upu lang au in fa matala le tatou ngana le upu corrupt ia le na ile tai lava se upu kuluku ile tai lava se upu pepelo e alu uma ya me ai la tatou sam au ola in fa matala ele tu ia le corrupt ia nala tato rono la ia o le corruption ele se me to atu puneta to waitini tau te fiu fo ila tato e tau fai ele e langa o le meo le nature so fong me leola io ai pia o le mea na te tau mia le meo le natura o ma mea tatu whana nau me matato o le mea tau o le tonu for lau control ele mafau malosi o tangata e fape ai o fe mele ele tafengai o fe mele pe stama ile o musuina tato le ala o musuina ta i o le malo to te lo to mele fe mai nei le press conference na umate ele se tama i mea pe a o ina fa matala ia tunu i fafo ma le fa matala fa Samoa le upu transparency fa manino fa mafola fa malama wai si upu fa matala transparency se mai si upu Samoa fa matala ole te lele na o upu nei tatu langa vai a tala noa mai ia tulepa a tala noa mai fiame a tala noa mai ia i foi ia pare mia foda wei pe o pai e tolu olea ole momoa transparency accountability good governance o mai loina ole ala le vai e tatu sam o ai o e sa ole tala le fai atu e le malama mai pe au tatu ai a o no tatu fa matala ina ia na fa manino fa malama fa fa mapola le ala to inga upu te fa ngaina ia
o falan tatu fa mtalaina le corrupt ai nganga oi kuluku kala pepelo ise vai la ale nei la ngata tatu le corruption fa amoya ya tatu le upu corruption esa pesi seltala io na beta senta o press conference le na faile sunga ia le na faapupula ia pe faapula faailoa mai tagata faailoa faamanino i le atunuu e vaila lea mai e tasi a le tupe na u faalogo na tele le avae o le pasese e ese mai i sua le ao le malo le palemia lea foʻi ma vaega taʻitasi a o le tupe lenā gina i luma tatou faalogologo le tou pasese lea se lau afe US ia saua le se lau afe na sasa ave saʻo le se lau afe na tolu se lau afe ma ia se le manino toe faafoʻi le tupe le mea na sau ai toe faafoʻi ua vatu ua iai ma lana faasiliga o le faasiliga 5 afe ia le faasiliga o le tupe esa because the treasury issued only 250,000 tala na le lua se lau 5 afe tala na amai le treasury e faatupe ai le faiga malaga lea la ua manino vai ese le manai o le mea o aʻua ia tusape le tatele ai se wahu tusape le mo esa tapau tala alo falogologo tunga e o i matai e leʻi o le palota tagata uma na tofu sia uma 5 afe na ave i fea i mapu i fagalele 5 afe na ave i monike 5 afe na ave i logo pulotu io e mea loo tausi ai tamā ma tinama ia e 2 afe na ave i fea foʻi i le loto taumafai 2 afe pe 5 e foʻi isi organization laiti faapena tai 2 afe 2,000 each a le tolu le ave mea le tausi le au matutua tai 5 afe e lē gata laʻi lenā a ua au a le faasoa io e le faamoemoe faapolopolo simuliola auā le taliuta o ai latou e taʻua o taliuta le au faamuli le au ko mumumu ia faamuli atu io ai vai lena au ia le faasoa au le faasoa i sui tofia mo latou fatua totolu io ia pe uma o loo iai le mali etoa inā iai le tupua tamasese ia ma le fioga le papā mai savai io latou na lo no foia no foa sui a fono tofia io mo latou fatua maua uma tau ia le faasoa a le faasoa sili ala o le au ko mumumu ia mana au ko faaleaga oe ngai sa fai palemia o le atu wau ia le faasoa tau tilo la outou sa mo iai mo le lufi 5 lelei lufi 5 lelei lufi 5 lelei o ani la ngona how would I feel if I'm the one that did muia mo faaleaga a sau au maise o son malanga how would I feel? How would you feel? O ani la ngona o ia te pe a faapeo le te ilo le lia o tagata sili lo kau faaleaga sili lo kau muimui sili le afoi kau faavalea i le tagata a le la foʻi atu le malaga e latou avatu le o son malaga maʻoe how would you feel? Good governance, accountability, transparency e maua uma upuna tolu i mea ia na faamatala ni io o tou tilo la o tou sa mo le matau tia tele i le tāua tele le mea o lea
no lo po o matemini o la no fo ia fia me fa pesol po la no fo ia la no fo ia ila o uma wala o uma isa fa in palemia wala fa puanan sau nau ia fa soa mau leanga lelei ia ila ua sa fa in palemia sam isi fa utala ia o le ase tala tato ase tala tato history ia mea ele loa po afeto tu poni me fa pea o lea ua ngana mai le li palemia o le amatanga fou o le amatanga fou le sam so le mtautia io ia lena esen matamofi esen le ngata ile to reimpression le reimpression tu pele malo ia latu en man fasilinga ile tolu fia top sela wafe au maina le lua sela lima sefulu ale utotongi atu le treasury top sela wafe faasafua ma le ioe ia le tatu ai ele ngata o le selau pusa wahu na mai inai le afo mata fale i totonu o ia o le faoso fo ina ta pena le fanga malo tuile mani ia ale tatu falongo atu ile ai na matua i faasafua i tangata mo tusa ole te fa utala e tusa pele ta tele ai se wahu pe mausa tala au malie lo taloto sole malie lo taloto ile mele ta ua o se tai ma se vaenga la tutte va ai er malo e loa lufi li manelei ta mau ainga o le atu o se fale onga foi mo tuila ia falongo mai ko vana ma se ko van sidi ilo la to nga lele le o mai umba ile ngata tu sa foi la pe fa sa fua ai ale ngina la pailunga ale aninga dungo le em tu langa fa pena ele manino o fu ele titi le tala le na tu fan matu te topsela le na tu fan matu te fi ma foi esena le word of mouth ese na la tu resi to sera ma tu den tu fa la tu resi me na lu sera lu masu la tu resi di masela pe ta ile au mai i lungo le ia tasi ale au mai manino atu po ala vala isi tam fai fa le anga le to nga anu manino lima fe ave se vai i longo plot lima fe na ave ile mapu fangalele lima fe na ave monike tai lua fina ave isi vanga yele loto tom fai vang fo yele ato le malo silitino ave fe fo ile vanga le va ia no fa pe lima e vanga to ono o le no tinga lalo au mena lo ma foto e lima o kina sisi na fa pena nau yele fa so tai lua fi o fisa o le leo fai mai moa pe moa le fitu suma le lima le fa ili pu leo na au i ele whaasoa. Tofu tangata masiana. E o fo i matai na o na o le palota. I oe, na toe whaasoa. O i latou, o le minsta, ma i latou, ia o tō te loisi o vanga ia. Na maua latou me alo fo inusi i whewhoi. O le tāu o ia mea. Mene ele a ngana le pepese le transparency. Pepese accountability. Ele patino ina. First time ever left of alongo left of patino me. Io. Ele se fale a onga lan mele sam. Ele se fale a onga mele. Io. Awana mtato fie ta une upu te tele. Transparency, accountability, ma le good governance. Ona fem tu poi. Ona fea.
na tupu mo se me whapea. Le ai ma se mea, na paua le mea, ioi, te tape me fore le, le launga msawari ai, maola ai, e uana le taulangi kaulangi upu ia. Ia whamatala mai nei upu oka, e ese na mai transparency, e tue mai si winga le upu, ola, sorry. Ia le na, a whai atu lai whamatala mai le corruption. Ia le na, nara sa ua whai mai o le corruption ia, e tue whasamoa le corruption ia, il corrupt. Ale tat whai atu, whamatala mai, i la ngangana. Whawewhena o roi corruption i la ngangana. Wanga ar ki ngāo ka linga corrupt. Ioi. Ai le whamanino mai. A whamanino na le corruption lea. Ai nganga oi. Ioi. Kau whawalea. Ioi. Loko leanga. That's corruption. Tato ola tama whawauruli. E whamatala mo mai winga olea. Ole mea tau corruption. Ja, vet u fo. Corruption ile se me fo nei. Mai le se me ye sona fo foto tia ta sile me le se fa le se kiwa. Io. O me fo le malo tele nei. Io. E fe sili fo itangata le malo nei ile fa nga malo. Pe tu mai le Democrat, pe tu mai le fo ia le Republican e te fa alongo iai. O le upuale corrupt. So ele se me fo le tatu te ave emotional for. E tusa fo I pe tu la mai ia le laude mali to malato. O le mea le no fatu o le control o mea. E control e tangata e la talata le soifua. I le olanga fa le atua. Aurena aurche opo le mele o tatu o mai le ta mai falalangi le tatu te palua I mea. Iorena. E fia te le faalafi tatu le opo le corrupt. Pe mai se le anga ko inga corrupt. HPP e corrupt. Fast e corrupt. Ioe. Na pena na mai le corrupt e fa ma e a foi. E teu wai. Pese me fole le e teu wai ni mea. Au se opo ni resolution e fai. Au se opo fo fa la tele mai la ele wingo ni me corruption. From now on, sa mo te tau o no to facility. O wingo le corruption, ka umer corruption, se fa menino mai amatu. Wa opo tatu yana a lawo tu neila. Ele na. Ore matua telea. Io. Loko leanga. Kau fa vale, kau fa sese, kau fa makau. Nga oi. Io. Ia se va ila ia se va pauta la tatu ia. Ele se le tala le fatwai. O mea umaia. E a fia ile corruption. O ta fia la va. Wa o fa tau ile au fa muri ko mumu le fa muri. Ia feni me e whaia e ta inga sua. E ta I mai ia fo. E whai mai ia whaaloa longa fo ia. Whai mai ia tonga. So le lau account atu e whaamuri. Lau a makanga luaku whele lei lungo le ea kau whaleanga. Ala e whaia e mea le whasori. Whai o ka leo fo asori ilu ngā ka ngaka sori. O le whai mai Ioe, ta I mai ie fo ia tama ai aku lungo penga tu pailan. O kasole se mafia fio loko le amo kanga kasole. Ioe. Oso e marko inga fa mai o lo vai kemi mo kile ile fa pengi fainga o mea. O si ka ngoa lava e kali e mea ile e anu fu se pale mia pora. Pora ama le asole. E a fu ile am tam fa pene. Kile koe fi whangai se upu mo le corrupt. Me lea. Maka pepea. Maka ngaoi. Fi whai mea. That's all corruption. Vaenga umana o le corruption. Mo le mea o whai mea whamunguni. Mo le saua foro paka ko le mea ele o whailoa mai le atu. Po whenga rei le kupe, o whenga rei le kupe, where se la wawhenga mai. Awala ana o ngai fora le sivaenga.
pauan me te whaalongo tu i tutuila. Man, o tō pasesele se lau afe. I mean, se lau afe tala Amerika. Ia nangata ia le ina. Ele toe angina i tonu i tatu atu, i maro tuto tasi. Ele me mon ia talana. E po i mai ia le malanga, ke ia ua whaangungumia kua whapea. Le whailoa mai le atunu, o whea alu, ele kaku se lau afe. O whea alu, ia mea ia whapea. Ia si e auto whautala ia. Paua na le tupe, te le, e ese mai i whaaloa longa Amerika Samoa na avea i le pāremia, ave le au le malo, ave le whongwhitalai, ave le ofisio leo leo, pina a whapena. Mana isi tangata taito tasi. Au le tupe ai e patinoa i le malo, ma le whainga malanga sila wafi. Pena whaila ina whai whaaloa longa le vaenga ia pole mata pale, ale whasi tonu tuila manua, ia pe whapena. Tasi ale latu whaoso na ngā whatia umai peina au mai te tasia na au ale latu whasoa talo whai nei tangata na au ale latu whasoa tai toru se lau, tai lua se lau, at least something a wheta la le au le malo la folontorua whapena pale bia manotorua i o la le masiofo mai fatua whapena foi fon fitalai a e o i tangata umon malanga e o i leo panga o tupe o mea uma o ai la se so le na tili la ngona ina ai le sistema e malanga o mtoto tele nao le foi la o mai na tofu mai tangata i mau ai o tau i loa ele whapea na o tangata nei. Na o male mea fule le e lama tia le ora. E pāle valele. E ngoto le va. Ia porani whalawalawe tutupu tutuila. Pe mama i mai tutuila. Ioe. Ele mawhaila na lea ui whasoa. Nanga isia. O la tuna o e whaima au na le maro tuto ta se whaatino me ia. Waile mwhainta tula fōna o tupe. Ele mwhaina avea na puma me whapena e o tangata ave le whaaloalo. E te tau voi la, o na maua se tau i mo nei tangata nao. Tu ua mo meo incentives. La whasamo, incentives. Pini tau i voi once you leave your family, you leave your home, you leave your wife, you leave your kids, your children. Once I entitled or mele or incentive. Ioe. O le mele o le tupe le ngalewa ele moilo wainga. Well, at least something. Waila le titana no tu me malama. Ele whapela o ni tupe fole le tele me o le o ato e abe me arofle ai. No, I represent le atu. Wa o leo e la matia le ola mareuti. Pe alu le va ngoto fioti. Pe alu va le pa fioti. Ai afisili. Le no ale na ofu. Le mo na ofu. Yona. Esa ola peseta. E ao ina mala langa leo to lau te tasi mai le fionga le li pare mia. Te lo tele i I never expected. Kili expecting ai pena tawa lunga i ai le press conference ale li pania. Te loa. Te wika malingi o karu i makafuri le ukangu ngofo man fa mariina. Fa mariina langa isia. So le fa penge yaku ngifo li yonga fe ai. Yo. Fa yo maka ke ola mai fa penge au ngifo e kang la Ia whapenge mai mata ma. Ia ka ingo e. Ia se le fa dola udala sole. Nana no mata foi like comments. Ka fio lai sole o ka se ma nei o meo. Eva ai atu I comments ata ngata sole. Oka.
kafi o lae sole. E tolo pulou i le fionga le taitaki o le malo, ia wa ke lo foi na iai ia sau fo i o le fionga i le tamao le tunu, ia po le fionga i le au le malo. Malato uma, ne latu mai le foi na wharongo no mai ia na tala no uma ma le kapineta. Io e pio le kapineta na saunga iai le tusi walau, ia o le kapineta foi lana te final decisions o nei me uma. Io e pio tasina me mana malama ai o le tofia o le sa fai mafofonga i Amerika Samoa. O ai, o le Minster. O ai le Minster, o le tofai a fesolai a pulu, tusi upu, i oe. Oi foi le tuinga mala, i le fai usi. So le tatu wa ai ato to i mea, tatu rola ia lea, that's fair enough. Ave ai ia fesolai. Leanga o ia o le one of the members of the cabinet. So le la fitar ngai. Ina ne i fa pe foi so le ale to te le au foi la uma le sa ia. Ale to te le au foi ia manino le o tang fa ia o fa ma no sia pitola au. E matele i fa pe matar no male pale bia, male fionga le di pale bia. Ai o la tilo i mea male fa tino ino mea. O le awala atu o le wala aulia. Nau i atu i taita i o le atu. O ai le taita i o le pare mia. O whea taita i le pare mia o le kapeneta. Wala aulia le ao le malo. Wala aulia le taita i o le atu. Wala aulia le tamā o le atu. O ai le tamā o le atu. Tui mele di whano o le ao le malo. O ai le taita i o le atu. Le whionga le di pare mia. O ai le taita i o le pare mene. Na whionga fong whitarai. Ioi. Pe o le latu uma i taita i uma. A o whea tonu la le tai. O le taita i o le atu nuu na whea ngai mai latu. E leo le taita i o le kapeneta. E leo le taita i e leo le tamā o le atu nuu. O le taita i. O ai la le taita i o le atu nuu. Na whionga le li pare mi. O whea taita i e pare mi. O le kapeneta. So o le tangata la na tofia tonu o le kapeneta. O ia le na lena whaima fofonga. O le malo i tonu. E le le tato manino i mea ia. Le le na wha manino. Le ngai ne te fo o wha pia nisi sori. Ana no wa tu na iso ino ape. Le no wat na ia le mau whailau mo le le na ia. Ia manino le le. E le i whata mala le fionga i le li pale bia. Ma iore. Ia. Le lana le na ave ia fesolai. O le minsta o le kapeneta. Iore. Ese le sao ese le manai o tapenanga ioe ese le manai o le tapenanga ioe o le toto o le toto le muanga ia le foi sa ia le toto o filofi o le foi sa ia ape o le toto o foi le muanga ioe ia ai pena la lavona tu ia ai foi i le sile toto o le muanga ia fesolai ona o le minsta o le kapeneta ia le na ia se va ai dai a wa te fai atu ana le au mai a po ilunga mea ni na va ai le sa mo ia na tova ai lole ia langa le tatu loa i ko meni tangata i o le tapipi ia le anisi na comments api o tangata o le tapipi ia ma le fana u atu ina le io e fai mai ame o e mai fela ko ki koko ma io ma fa penale e si sole tangata sole e se ni te piuta va ai ya ta foi e fa ka ulai ku foi e lele ai lunga e ki e lunga o pulum o le sarpu ping fa ka ulai ku banga ka sole ping fa ta ulai tu tangata e fai foi fa ta ulai tu io e te vai tu pi fai mai se vai ta ma foi umia ia mapulo fa ka ulai ku ka ko sole ling pulo ling se vai e rasta le mea e ko ka ofo sole
Yeah, that's matua i la ua titilo. Tua i tapunia i le pasio ina ua taunu ulfainga malanga. Faatino le upu papalangi o le transparent, accountability, and good governance. E awhia uma i upu ia to. Ia, lea ua. Taru mai tatu malo ne fiafi. Ia, fatalo fatu. I lausunga, ili lausunga ile malo falo ngia fo ia mai paang masani le tatu proklame. Ia, fio mai au ia tatu maftanga o le nei i tula fiafi. Ia, pia le nei apanoa e te malele te sau no mai ia se i whawhilo ai tatu nu mafta mai whalon. O langona mai. Ia. Ia. Leo mawak ia malo whawhai. Ia, sau no ia e whawhilo ai tatu nu man whalolo lau sungai le swafa. Malo whawhai lau. Ja, sau no. Whawhai. Lai feedback lai kiki ya. Te rola ina ai o yeisi si au device o rola ko la se me fa mo mo. Ya, mau mawak. Ya. Ya. Ya, malo whawhai. Ya, whawhai mo ngai ya bango ka ua fo i ngai vai aso fo i lau sunga i le whatonu. Ya, fofonga o le polkalame, polfonga o le aso. I kulanga o le whakamasoare inga le tinu o i lea vai aso ma lea vai aso. Ya, ua whamalolo so whamaua. Malole kawakai malole o msai lau sunga le rodi. Langa e whainka kulanga o ia vaenga. I lau kapenga ia malau moe manga kungaku fo i kele o aso o vai aso. Ia kapenga ai mo le whafonga anga mo le kaukua i le tinu. Ia le nganga fai fia fo ia keau. Ia? Fai mamau ava ngoa e. Ka ki whasoa i kulanga fo i lea. I kulanga o le whasoa i kulanga o maka upu. Ia e au fo i ngau o ie se ka vai a wale whafonga anga le tunu. I lea vai aso ma lea vai aso. Ia la ka amaka ku fo i il mako kaibi o le ua kātsu rua ia mako ngai Queensland i Australia. Ia po Brisbane. I se mako ai i Brisbane, ya ko amalie me ubai kulanga o kala kau le ua mo mari aku le lo wasa ye ni rua vai aso i kulanga o mako storm season ya le la ka fai ready fa sanga i male heat wave ya bela ya ai le ai maka waku ya mawalunga le pule fa so ifua le kua mal ka pausili i kulanga foi lea o le whasosoa mai o le kau lea aso ma le aso. Ko a maria me uma le mako pi kuku. Ia o le nganga lea manatu foi o lea e mai kasi makukusa. Kulanga foi o le ngei kulanga i ngei. Ia ma le kou foi pikongu i meleke o lo kou halala ma papa awai. Ia o le nganga kauanga o le ngei aso ai malo le foi mua le ngei aso. Malo le ka penga foi seule aku o le sela awale. Le kulanga foi lea o le longo pu yali pe o le tunu uma fa king of favor o kaukua i mea yo o iai maka upo side nga ia ai malo fa fitai ia o le nganga le ka te paki paki ai le ngale le o le tua lea wa e pa ia i kulanga me uma pe o masangi ai ia i le fakulima le tunu i o nga vaenga ese ka mai kasi lo sa ia ai fa solo per por kalame ia o le fai me fala longo fo ima moni aku fo se vaenga o ka penga ia uia ia ai ka fa awau i kulanga o leu ai uma o e fo sia i kulanga ia vaenga ia o le nganga le ma le fatai malo fa malo fatai lo fionga i lo sunga tawili lo sunga swafa ua morunga lava ia le vaenga o le nei aso ina ua mo fo i ta filo inga o le vai aso atoa ia
na ngata mai le whalima ono aso taru ai ia o se temi umi. Lea ua leile atua le whasoa le loso e fua mara uola, ia lea o tātou e mawai nei a manoa le lei tate ngata ina tāwhatapa iai, ia mai e silisila mai mo wawai atu, ia o le maualunga le anga le lei whasoa le atua i le so e fua mara ola. Ia, pe o le tele au le ta ua whasoa lau tau ili, ia e whasoloa i mata upu whale mawhauwhau. Ia o le tau. E te sau o leo te leo leo ai le upu le masanitatu o corruption. E pe o se upu fuile le o se upu pena o na wha moe ai o tātou ioe. Ai au na wili e manino tangata. Lai pe o leo o tātou tāo wha i ai le mau upu e tele ale atunu. I le upu le tasi o corruption. Ia mau te tatonua. E te tau na wha malama i le atunu. O le corruption, e fia le mau upu na e au fi tonu. Ina ni moe la tatu le upu le tasi le papalangi. E te tau na wha matalai le ngaoi. Le tango vale. E wha matalai le loto leanga. E wha matalai le whai mea nātia. Le se mau upu. Ai le lei, au maiso finangalo wha le mawhauwhau. Te amatai si upu lea. Ia matanga i tua i le transparency, o le accountability, ia ma le good governance. Langa pe o masani tatu tangata na le tau upu. I lopo le atonu le ia manino mana. Ia mawharo. Tavitai, o le aua e sa wha i kongu a pe wa e o le forsanga a koa le unga e forsia. Ia ka oko lava i lalo le wha moe ma le au o le kulanga fo le o lo fo i wha moe le so i se maka upo e mori a koe pi iama pi ioa i kulanga o lau whasoa. Ia kau ke whasoa o mai ma le tunu ia le ngaka i so ka vai. Ia are whafonga anga o le tunu i kulanga o vaenga uma. O le ka ua lalo vaenga le pe ngai sa mua. Ia, ele le iale le a fo geile. Le pakingo kango ar ngaka ia le mesa o la sa o le iai a como en mau ai se a fo ngei se mal anga o ngei vaenga. I kulanga fo le o se mea mau ai se kako ai po se ai o le ngei aso. Pe o ngai sa mua. Ke le i o le tunu o como fai fo le o lo falu fasasi pe ngai ko nga fa upunga va pe ngai. Le a fifi la lo fa malu fa por kiki. La lo fa mal pe e ba fo foka ngaka o la lo fa malu le po le malai le fa por kiki. E ka akele ai le upu le corruption. E le o mafo faula ka ngaka o le upu ia pe o ngai sa mo o le upu i toni a word fo le ma o se upu e fa makala ai yanga anga wa aia malangonga mafaufaunga ia masaunga ia po le nganga e faunga ai ke le longa history ako ai asi ko le ia o ke fo ia kalangoa o le mesa o ia uia i kulanga o ka penga fo ia kulanga o como foi aku ia fai longa fa por kiki kulanga fo le social politics la o le la vea con wale nga con nga samira va fika yo le wa mentioning al mele la nga kawa ka kango i koa ia male au male anga fale a ko o ngei me i fa mangingo akiri fo i ka u fo version inga mangingo e mo boli ele sao le vele e pe anga fo iaku o le ele maka o po ke mga fa mangingo le so ngei ka ke fa uma iai o le maka o po le politics and mental health. Politics and mental health longa winga o le fa poi ponga le mental health mal por kiki le la ve ko le nga sami le ba upu le wa e sa mo ma ngai ka ke abaka ko yo o ku le vainga kai minga o la wa kau aka mai ya ka le le ku la ngor finga ngalo le tunu ma ka mamlam o le upu corruption e longa history ai ke le o nga fodinga fai fa nga fa por kiki male fa sa nga inga fa ka soifua i le vai ngi ngofo ka soifua
ia ke le o longa foi fa mainga nga vainga a fai ka ki kilo i lesi vainga i kulanga fo le fo foanga le kua ni me kau ole fai ai male mafau ia o ingala le ka o ko ai le vainga si le ka ua langa bela nga me nga fo le kua a fai ka kongo fa le kua ia o lo ka o ko ingala ma ka saul kulanga le ka mai o le wisdom ia po le poko fo le fa le tua la ko nga lai o nga fai le me ka o fai ai al fai lai le ku fai ai e fa piko i lunga e fa piko i lunga le ao ka nga ku ua ia fi en me ka fai ai o le mela nga ka o control o mai le kingo a ko le body a ko so akala ngoa i le fa nga ingo le upul nga ia o a fianga fa le mafau le ala ma nga ia wa le ka kala ngoai e ba wai le vai nga le ele ai ma se me ka o se corruption e maua pe a fai ele sau mai le fai ai fai la mangingo me nga mangai langa o nga fai ai ia po le mafau ia fa nga ka ko upu mafau ia po le mauli le sa o al me le upu ia physically o le me ka o le brain for le fai ai ia ka ko la ko al brain fa palang so lo winga la o mea ngā lea maki ai le o langa o ka soifua nga fai le tua. Maki ai le ola a koa ka ola ka soifua. Ia e fo ia isi species foka le pe o animals or bird or fish. Fai uma le kua fo ngā mea ka kouka di kongunga. E kofu fo ia le vaenga ngā, mas fai ai. O ka ua i mele because aka ka world history ma le origin ia mangia malama lele wa e mafai o ka ko fa nganga upu halu fa solo a ko la lo upu ia ka fengu mi ha i solo nga la ku le fe so po i solo le si upu wale ka le fengai corruption e mafu mai i anga fa le mafu fa lo winga e kai mi a fi lo mafu fa po wa fi se ngase o le sanga kongu male ku le le o fa ngau mai le upu fo le o le mental conditions po wa fa inga lo mafu fa o nga fo la lo le mental condition e fa ngau mai ai ia le me ka o anga po o mafaufaunga o la ngonga ia me nga ka o anga o po behaviors o nga lai fa o le me lea e a fo e kopula i kongo so ska ka soifua i ka niuma le ai ska ka soifua e asa nga me kofu o i mau ia ka ko uma o lo ka oko ai vaenga ia fa vasenga ai ia kulanga fo lea o le maka sau le kua i fofoanga o ka soifua ma le fa nga ingo le brain ya a ko nga le me e fa ngau mai la ngua fia o nga ngase lo brain wo pe wo fe ngumi ai ya o nga maua lole o i kulanga le o lo fa ki ngonga o ambionga o le kala fe ngai i le va inga les ka baleska le la ya dia le mai ai ka ia e a fo ngai la ka ke moli mawinga makako fa longoinga ia kulanga o nganga ma la ko mafofonga ia ai mesel ka ko maka e la ko winga wala ka won mai vanga le ya o winga life ani mai ya ke ia ka ke ia les ka la le o fa inga lo ma fa o pe esel ka ko ai ia mbionga le fa ani mai ka ngaka wa afia lo ma fa ba winga fa ali mai ka ngaka ele o afia lo ma fa o la set le ya so lo winga la corruption e fa nga ba ye lo history le aka ko kirkiro le history la langi i kulanga ole vaingi ngofo mombe o species o ka ko human being ya e o manu ni vai kai mi le aka ke fe kawa ya asia e fe masa salo i ka ko ba ku i laro lesi ia ma ka fai lesi fa vale lesi ka bo fai lesi e a foi bo mesa nga bele lesi bo mesa nga be nga como so all that it's part of the history kulanga or kilo e a fi ele corruption or ka ua gale or vai nga le
even foi e ke makaudia o ka ngaka piko sili nga ka ua lalangi ile kulanga foi lea o le addressinga o le beka o le corruption o a foi o ka ngaka le ulu le kala le fa ke siango de e mori mau ka ngaka ngo ia Yesu sa fa o ngala e a foi o ka ngaka piko sili nga ka ua longa addressinga po longa fa leoinga fo fa ai loinga le ka o corruption ile la langi a ko sa fai ma fa ka inga isi ka muri mai ma malo ki kele ir ku langa le mele fa ngai la le argument ia por ku langa fo ile o le au ko le ka o corruption ben fa fair popular a wai fo inga popular so ata ku ki kiro fo la ka ngol mele por ki kile ka ki ngol ya ikulang al bako o nga fa social political o sociological politic e kasia ka ngumar kasimenga ka ngoya Yesu sa fa o ngai nga aso le vai kembio loma maka kayo e kalesia e address el mele wa nga ka le nga ba maka nga akil me ka or corruption ya o le kilo ile o Yesu la ko malonga ba malamba bolonga finga ngalo esa ia menga mai e longa kama po le kalesia fa vai le kalesia esa me paluku la lolang na umang ka hen mai ku la fongo e fa vai le kalesia ia po ole kan ko ngonga fa le tua asa Yesu esa hale mele ako ale foi sa ye foi la ko i lalo kuskusinga fa ke siago la ko finga ngalo le ko vai mai man fa ngo e sa le menga moli mai ese me la palu i lalo e aulile so logo winga le ko nga fai se me ya ko nga fai se me ko nga ye singa be se i ka lo ko se i ka address wa ale addressing ale il po ngale mo ye ka ka lo o longo winga e fa mo ngor ka fa yen be leo ngale le me fa pena uma be nge yo langa mo nge lang so longo winga la a kilo la ma ko a fai ka uma la uter sango il kuspa ia ma ke ngese ka ul fa dingo ngai kusi ai ia le mafia fia o le corruption mai inga akia ngale aka o le philosophy po le psychology a ko ole kalesia aisa ole nga luenga nga fai Yesu ka mo fai sa mele la ese kula fongo nga mai moni mai ya I think o ngai ka ko ngula ke siamo e ye la ko kula fongo ese fu ya ai ka nga ya kula i kula fongo nga ese fu le ya ole a makua i o ki a ko kai pe ya me fole le o ka ko fai ka fa vai era kuris ka ka fai ka pe ka lepe so ole o pe ole o ka ko pa inga i kulang ole vai ngale inga i fa mangingo on politics so politics e fa ngau o le corruption la ngai so ngia ko kulang ole beleng sa sa moai ma fisilingia pe i fa malama pe ai fa fika ole mo ka o sao e mo body sa o ele ka o version a ko ikulang ilor corruption awang ifa pe ke owninga awang ifai mai awang ifai ma oi ba ir kulang lo fa pe yo se me fole ka ko no ole me nga fa ngau mai mar ka ola nature ole be fai ole fi lalo ole structure a ko ole brain or ka ai brain e mai lo mai ma feel brain wa mai e fa ngau mai le me ka corruption ai afa pe sa wale mua lo mafofau e le o ngase lo mafofau pe o ye me ka o mental health conditions e ke fia ai ma sa wale mua ke fia ke anu ai lungo le lenga i kulang le vai ni ngofo o le katenganga o le vai ni ngofo makangaka soifua kula fongo ya marfa ki ngonga me so pe o sa swangia kungar kulang le vai ngale o ka malo ole bangara le ole corruption ma upwa ye pe fai makauloko matauloto transparency accountability ma good governance
But e sea va ai le fatino ina. Se va ai le fatino ina e o tatu taita. I le fa a kupu ana nafi ana po. E le fa ka ai e me ka o transparency o mea. Fa ma fola. Fa manino. Tu mai i luma mea. Tu mai i le ngatu tono le malai se tilo matu le tunu. Le winga la le tala. Whaingo fien tatu ngana le upu le transparent. E whainga tanta tu whatino ina. Mele alina ala langa le tunu ma se corrupt o tangata ia. Corrupt. Ngā le kala ngoi le upu. E wale wha ngā le upu. Mele alina tupu le vevesi o atunu. E o whanei atunu. E le ngala le whato a tupu ale o se mea. I le mele le press conference nena a mai ana po le pare mia. Tatu atunu. Olha, leanga o lena ngina I lungo le ea le se laua fe pasese. Se laua fe. Awa o me maninoa. Ana o nisi para lena o. E o mai a ta penu numi o whainga malanga e au noa ma se transparency o meia. So o se whale aonga. O se whale aonga le lei. Langa eisi a pio na whai atu. Le tatu whalongolongo mai a. Umatu le whainga malo, sau le whainga malo, o le ale upu whi mai, se upu mea I transparent, ia malama tata. Ele mese mea. Ele o whaia, ele o whaatino ina. E atama mai I whaamatala le upu marana winga, a rona whaatino ina. Se atu. La se sau se sila, iai whaamafu le vangane. These are all part of the game. Especially kalangol politics. O se ka alonga o afifi e fa senanga o manatu. Ya e afifi ai mga kulelei afifi mga kuleanga. Longo wingala. E ke le moa ia se me ka o se lau pasenge conspiracy o ia fo nge transparency o se accountability I ko inga so se fainga malo ni lo langi. Yes. You can't find it there. Ele me fai wa ako longa 100%. A fai ka oko ai se varus fupa se ni fa afrikai. Fa afrikai. Pe a o se varus fupa se ni. But the majority o lo langi ako I kulanga ole arena fa politics. E se a mo se almost full fix fupa se ni kulanga me ka o transparency mal accountability. Ole opo langa o opo fa ngai lalo fa mal ole malai le inga ia ka mo fai counter ai ia kulanga officially ia mo me inquiries ka ngaka mo fa malie ai ia le face fa politiki but or sa o ale mele ele ako pega se upu fo ele fa ngo fongo fia ai ia se kulanga se maka upu ai fa kingolo ele ako le varus fulu pasenge por se lau pasenge fa kingoi ya ke lo mafu anga e ala yo kupunga mea onga kongu o ke lo nga kale afifi la lo o le ruling po le fo le leadership ya fale kongu ma fa le fa si fale kongu ma fa iku langa o le afifi e singa vaenga o upu le o le corruption ya ai mai se ia ku langa o le afia o mafau ele o ako koa ku langa foi le o conditional mafau e mafai ai o nga makua I a uli le lei mafa kingo me ka o le transparency ia po le accountability good governance e a fonga e fai as fanka e le fuska ka ako koa I le mele so be ala fai ako ile ia la ukala as a social political commentator mo se ficus fu pasenge ma se varus fu pasenge se kulanga sfanga malo o ka se fa fekaya fa fekai de nga fanga malo ai te fiwa so se fanga malo lo langi a ko se lau e ke le mauala so longo wingala o ka ual mele ia ka ko continue pe ma fesilingia kulanga me nga ka waile le fo I ka fai counter fo I ma ai responsibility
question le ia me responsibility fa malo fa leaders po ngai po ka ne mo le ala I kulanga o me uma pe po faisi mau la kiki e fo ngai e ka ua la le vaenga nga pe la o le vaenga le ai fai fo nga pe la o mele kupu mangi samo o le accountability le fai ma le responsibility le siku ele o sau la lo fa malu fa por kiki o lawa sau la lo lesi face o le mercau o le personal attack ia kau ma fai langa ese le afo le afo le concept ma le perspective lai po le au po le anga fale lai mo modi mai ai so and we can see that o so ska mai kiki fiku kau sanga nga ilunga e malama la maka le mele mo moli mai ai ia le kulanga le ku fa ngai le I kai ni ngai samo o ese longa au lai mo moli mai ai wale politic wale o saula lo fa amalu fa politiki au saula lo me ka o fa amalu fo le fa personal attack o fa po ko fa le anga se me so lo ngi kala o me nga ko mala mai ka ko ese arme ka o le ngau fa I ku ngai for or oppositions I ku langa maka upo moli mai o nga e moli mai foi ai sau le resolutions e so angi I le fainga malo o kulai ese ka ua la ko inga oppositions fa penga ale ele o pose lilo ile sila le ko mo fa fonga ile au ma fo linga le ma moli mai ai I me ka o oppositional fo le advice ya po se so angi ese it's all very physical ya my lai mo moli mai ai ia ku langa foi le o anga la ia fa corruption le ai fi la o politics e fa ngai upu ia lua upu ka ua le ai fi ko ngol mele le o asami le ka ku fa ia moli mau ke ngai I le va o fainga ba no mal opposition e lua upu ka ua le ko I o upu nga so angi e dai le me ka o corruption ia mai o se ma fa ailo ai ia le afianga fa le mafau mental health conditions o upo e mua o le upo e ka o le mo ia o le upo nga le mo po le mo o le fa palangi le upo nga le mo ia ka upo le mo o le fa palangi o le envy envy o le upulanga o le envy o lo mo I mea lawa mo ai leska ngaka I kulanga o possession o materials and authority kusa lawa mo ye o mai kwa wika lawa mo ai o wa ika ro ma fau o nga mo le ma I mau pe nga o nga e ka umba fai ade fai se mea inga ia awai ngai success ia kulanga pe continue ia le success o la ngaka o le uporonga lua e fai poipo ma le envy ia po le mo o le jealousy ese ka o upunga lua le fai poipo ko ngol bele ka ke mo mawinga jealousy o lo ko mo fai fonga le pui se mea ele o wa wa au mamolu le ka fai pui ia kulanga mea o le winga kongo nga le upu jealousy o lo ka fai pui se mea o le sa ya ke o e ke le manga o lusi ia ma e ka mo fai pui I se awala so ko nga awala ia marwa so lo winga la ka no le mai upu nga lua kongo I fa ka wai ia le angwa fale o le ako le aka le kau ke mai mo ia le tunu mo maka ku ia ese ka ua ka ko mala mai vai nga o ngai fa ngo fi ka ko trip le ka ko travel le ka ko for lama inga ia once ka ko ke mala lo as an audience
ia o nga kako do la ia ai is kan mi o wale waste fa kan mi ye ma fo ye ele ese time of us o kako kau ke mai ba we fo ma fo ye fa ya fasa by pair and even ele ngakai kulanga o fa kua le malo inga ia awangi ia continue pair ia kapungi fa ko ia negative le adwaku au kako fo ia supporter ya kau ke counter ia makako awang ia lu ia ma fo pe te uvale ai fo se ulo se al sa o ngale be a mangingo me ia le afifila ila lo i fa vai ai le corruption le ngai sa mo ia ma le ka ngo i fa fikai ya ole fa fikai nga ma le ai nga ka ko mu ole fo ngai fa ma fo ka ko inga ia ignore pe awang ia le negative ia makulanga ko inga hangala ia fa ale mo envy ole ngau le mea boy karo fa o kele mea o le ia o miss out there nga mo me so all that ia fa boy ole envy ma le jealousy ole makwa ke le fa le kong o lo winga la e ka ua la le vaenga le ka ko o ai fa ya make ia ala ai continue pe ia le ka ko success kulanga fo le al ka ko o tino o ma o le moli ia manganga o ka ngaka inga ia sa ngale mu pe ia le fo la ma sa mo o ni koe kele yo o me yo ko pu langi involve le corruption e ano wa make anga i fo la lo ke o ka ko le ko fa longa ku ye kele leaders sa involve le corruption amaka mai lava i whainga malo i ngā vai kau whainga malo Roma o Europe fa solo mai isi ko ngā whainga malo ki kele la menga o ye la wa mau mahadi e ko ila lo male ko ye se ko fa longa ye ko ngo lao la mai ngai nisi vai ngal te minge peo o le ko mo faia e pu le pela lo langi i pule angale ye ngai fa secret society male elite fo le organization le happening ai wole ko popular male ko ele ko yang hango ye ka ngaka wo uma sau ke bioloma sau ke bisia mangi fa solo mal ke bio perkangia ya lau foi mari ko ila ya ku mai ku langa fo le o afo ngai o le United States la ko ya America ya la ko fa lo ke le fo ko vesi o ko wa makavon ko ma salo o ko wa maka kau ngoko maria i lalo kulanga le pawa male ya le o kirikiro anga ya sainga mo inkia malusia i kulanga ye ba so all that it's all part of this life it's part ole kulanga fo le ka ko o mea mo moli mai le kanga ka soifua ka ko human being ka ko ke ka mo fai face ai face la pe ka ko malama ia i le winga ya la yo ngakupu male mafua anga ya ma se kulang fo le ka ke mo fu le muai sai i fo foi me ka ko ke saunga le muai ai wongi fa pole ai ka ko ya le nga le fa popa ku va le lo su ko le malo pa tai o ta ui lang o si o fa le o ngo nga kulo me me por na le no i no per una societe mia ke karngoi se mata o tai ele ia te to le ato o fa tinongo me o nai tatu tilo ia mare upuale ta o le fa sa mo tatu mo le fa ton fo lau me Maria lati o ma no control o le ta o mele tu pona na fi ona o le ngata ina fa ngale o transparency a lo fa ia le fa ai mata lo fa ai tino ia so mo le va ayala sa moia pele yai ile atoto at least somebody come with an idea if I fair on fa lama ya samo e meta o transparency langa lo pu statu ngana o tatu masanya is an everyday language that to fa tala nei o pu the transparent ai e fin tanta tu fatinoina
Tai fatinoina. But at least someone wa sau mafaatino mafaai mafailoa. So ole example alia. Ele mfanto pe. A o ola tule mesisi malo. Ai ofola ni me fapia. Matatu fanu. Tole le mena le fapia fainga me pe mele na fai mo malanga le na mele na fa menino fa mala. Le na fa ilo mai le tupe na watu le treasury te pena o mai le malanga. Le auto mai to reimburse ato le ye me fasilinga to se la wafe. So o pe o mei ele ngata ina tatu tala no ile upu. Ai o tatu lope fa fe tino me upu. Io tatu malama pe fa fe wa e tu sa foi la pe tatu tala no ia. Tau te malama le naturo me le se te mi tira po se nesi tangata. Matatu uma. A o le natura mea ia. O mea tatu so fua me tatu. E iai resolution e mawhainka ku go through ina ia mawhai o le control. So lela o mai le control ale malofu te milinei. O le wha moe. E wha fefe, o le wha langa, e wha fefe la on the continuous message. O lea. To reveal the transparency lea. E wha fefe continue mele i le lumanai. Matanga mo le tino mai. Wano taturua, ele tau kele ato toa. Le ai maseo se whainga malo. Before le malo Amerika ia. E ti ngā lava na le lei tele me whai mai ia whina mai whai le Democrat tila tu ia le ai ele o le mina tona ia. Whapena fo ia au tu ngai Australia ma New Zealand. Ai pe ona o lewa tupu le mea. E leila se arufanga. O lewa wa ai iai Samoa i le mea tau what is transparency all about? Look what happened. What I get tangata, what tilo I tangata, o lono winga. E le mwhaita tu o le history. No mwhaita tu vai o le mea tau o na whai pia. It's control. E pe lata I tele tilo I mai le paale, paale natura mea o toifuanga, ma leo langa ni tatu te o lai. Ia, ka wale vai ngale wa pe ya ke le au kai mi e momori e kwala o perspective ia fa I lalo o le fa malu fa sociology sociological fo le I kulanga fo le kalangoa ia fianga le mafau ia makulanga fo le o le connection ma mionga ma mafau malangonga o kanga soifua so ka wala vai ngale o kulanga fo le o le fa mai no upu ia dua pe anga fa yaku ka rosia o le o mori mawinga e Samoa male tunu wa ko ia wala laka mai folinga o se laka I lunga le ivas fulu pasenge a fai o leka kia te ninge valu se fulu pasenge ia there's still another 20% fo ngale work ia ngai lunga e fa le leia akili ai se langa ese folinga la le winga kala ese folinga ia o la o maka wa ko ui ai kulanga o lea vaenga mar kilo le studying or porkiki a Samoa e fai si kulanga fo lea ta kilo I faces ese portfolio ese mai lea vai kau ya o lea o le fesile kula I mai kalangoa Samoa I upu I lua o le transparency ma accountability sa la se ko assessment po se ka ko fika nga I le pule anga fo sa fai le lama lo last 30 years la se folinga mai o pasenge o ka oko mai ai kulanga upu ngai lua I lalo nga fai nga malo last 30 years ya o le fesili ia ngai momoli aku ia kako ia pole ale pasenge penga boa se lima sul pasenge penga boa se ongos full sa ko mori mawinga o faali ma ia o ko e fa kingo ai upu ia lua pesa ia nga accountability ma nga transparency I kulanga lo nga vana o foi la I fa nga malo fo le wengi o nga foi la e maki ai ma fau ele pasenge o ka ko mori mau aka ngaka I kulanga pasenge a fai la o le ka ko mori mawinga te mingi e kilo ave ia ila fika fa ka ngaka soifua e fua ai fai nga malo ia lua
ya a fai o le waka oko mai se fikus full pasenge nga le varus full pasenge o upu ye lua mai de fanga ba lo le ye nge fast ai a ko se lima kausanga o longa winga e uma ai de lima kausanga o a ko le 100 pe a fai e continue wa ya de padla longa winga kau ke fika va penga kau ki kilo i le amount o a fai o mea ia kau ke mori ma winga i ku langa o le nga i luma o le whainga malo e whaangai upu e whakawai upu e lua o ngā manga ia leo tako o la o e foi assessment i ku langa o lau kilo iai e whikai pasenge o mea wa ia ke au ia a whisiri marika ka ia ke au i kaimi ngei o ke kama e waku se pasenge o le transparency ma le accountability nga whaakingo o whainga malole nga i le last 30 years ia ke loa la lau kani whaingo fia ia e le a kuasa ulima full pasenge ai i le mea leo ke boli maui ngā koe ngei i le whainga malo fo leo i ngei wa vai la wa ka mai la fikus fulu varus fulu pasenge wala ka lunga le vale fikus fulu ma varus fulu leo ka ki ai ia la assessment ka ngei ai le a cosa di posanga Madi ai fo la iai fa le ma fau ai e fa yasi ke le o le limas fulu pasenge po le a ko le sai ai ma le kulanga o le mele ia ngei le saule sauai e kasi le saule aka ai ko ki a ko le varus fulu i lau the time being for me i lau assessment for as a sociological as a sociologist la assessment le ye nge whainga malo ye nge anga whapea le kuka ia ma le vai mangua i le last 4 years lenga umak nge mai la makanga e whapea ngi a koala uiva sul pasenge walaka le iva sul pasenge i la assessment al kemi nge ya vai mangua i mai the last 4 years al kemi le o kirkira nge faye continue pe whapea i er kulanga o le transparency mal accountability ya ole makua i manga e o aku le lima kausanga le first 5 years ne le full governance ole e le wasasa la u selau ma salo ya faila wa aisia le facility kele if a thing happen le ka o le transparency mal accountability e lua kadi o le menga i lau so enga wha porkiki e lua mea happen o lou malama ia ke oe malou whaasingo manga malou malama i porkiki oe malou akungo lalan me whangau mai menga o le a koa lau ko wha malau whaukanga lo loko mamamao lo malama lo fasungo manga yau ku ma wanga ma values mo belief that's Samoan politics koinga ya plasai male malama o lo wa po lo team ile au a como le angwa fale porque ki le kau ke momolia ole ngala a ko ande ko transparency ele foi se pouco sesi e fai le mercau o le a kor fasingo manga o kangaka soifua ua a ko ai o values ua a ko lo belief ya o who you are as a Samoan person as a leader o lo mana malama ile au mare angwa fale nga fa vai e o kua e o nga le malo ma le tunu ole au mare angwa fale o le porokiki e belong to Samoa e kala fea ngai appropriate for Samoa. We can't use the upu for a right for Samoa. No, appropriate for Samoa upu e kalafea ngai appropriate. Longo winga e kalafea ngai makuma nga Samoa kalafea ngai malemanga onga ka Samoa kau kalafea ngai malefasingo manga malesio manga ka Samoa. That's a winning politics. O inga fo la ako mele ka transparency. Male accountability o ngaya o lau e fo lau lunga o le vaa mau ka ngaka ma e kau mo fai e keita le manga onga o ka ngaka i kulanga
o le mea mauela ko manguia i le tino o le mauli ia ma fa'afia ia la ko nganga e pei o ngā ka penga e koko a. So this is a spiritual thing. Ale ais ka ngaka e anu kongu ale ako no spiritual knowledge i kulanga fokale o lo fasingomanga of who you are. Ele kaunga e anu kongu ole arena lea. Ai mbasa sa mo. So long wingala. Leo ka ko mo ba wingar ka ngaka la alu kongu o. E alu malonga image ako. Ole malama i longa identity longa fasingomanga. Ia malama ia nga kumanga. Malama i nga values, malama i nga beliefs. Ai whaakaua ia nga ia. Ia kulanga o mea sa mamangu e o nga kua. Yeah? That's politics. That's Samoan politics. Samoan politics nga leo ke fight ko ai mo ko mo fai address mea. Awang ia nga i ka ko malama nga i le modern politics. Lang o le ka mo bodi ko le modern politics le selfish. Mai e ku kasi lo ngadu le mo body mai ele corruption mar ku langa fo le o mafo fongo o mo kwa i fear i ku langa fo le ko mo fai e fau tricks mo meo a fo nge fing kusi inga ia fa se mafo fo ka sabo because that's an old politics, old school politics. Lang benga le ku fa kalango le history of politics. Ya le kalango ai ku langa fau nga fai fo ia isi langu nga ka Europe inga ia ka mo fai fau por kiki ma ka mo fai mo moli me nga fo ringa inga i fa se la langi fa se ka ka langi ai mo wai la ko ia me ko kingo e mo wai la ko me mama pe o nga ngai manguia la ko ma ke kele o la ko ai ma la ko fale ma la ko mai lea mai mea nga oi ku iska ngaka they were stealing from other people. They were fongare ka mo fai fongare fa ko ilalo iska ngaka ma ka mo fai demolish their way of life, and that's a history of politics. Ia ka ko mala e leba fai la o nga ka ko wo pe fa penga nga ko nga philosophy fa penga I say very selfish and evil. Le ako ki vivesi ia te mingai. Le ai ka mo fai le white race e dominated la langi be uma ma ka mo fai fa o me uma o la ko wa fai. I lay law. Most of these things was stolen from other people. They created like a wealth. E o ma te mingai. Domination of power. They want to make sure ele ai se si race is dominating the power la langi. But by how did they do that? They were stealing from other people. Steal the knowledge. Como foi ku ilalo, fungale isi kanga kai kulanga fungale ele level mar kulanga fungale ole beka ole human being. Inhuman. Fungale ngofo makor nga ka savage. Ngofo makor nga ka fungale fungale ya nga polonga is kanga mangkuale kala anga o slavery history ya nga sa ko por kere ya ko e o banal kami ngai la nga suya ko la fongo wa free slaves ya ko but it's all rubbish o suruya nga suya nga ngai fa nga it's the same thing. You guys still going through some racism issues. The whole world is going through some racism issue. And that's corruption. That's politics. That's kulanga folia fogaye e ka kawang address makako malamay kako ya as Samoan people. Let's refine ourselves makako kitilo. Nga ya call image of who we are. And this fellow Laoli is actually addressing that right now. I said, ia koe mamoli mai le ako koa ka kou ka ngaka Samoa sa sae masasifo inga ia kasi the concept e focus ia le aki nga inga ka ngaka wa live nga polonga ile colonization wa live nga colonize ku langa fo ile o le tino o le mafo fau colonize manganga
so longa wingala we're heading the right way. Ai akako ngau ia sue ia pasenge ia ka ke manga o ia fa akola transparency ma accountability le wa makan ka ko mo mawinga le ukula mai se ka ia kalangoa ia kalangoa la ki nga local domestic longa winga o focus en menga le focus nga yonga kanaka ka paloka ia fa mua la ki nga e kanaka ai fa longa lua ia kulanga le mafukanga mai ska ka fa which is so alanga le se ele mo foi o fa sainga o iska ka fa fo ele ko fio aku fa pe o langa lau fa sa bon belo ka walanga ka ko no, the whole world is looking for someone o lo manga e momoli mai se aikia inga ia ese mai mele sa polonga la langi ma lo polonga e pengi mai kai so I think we are heading the right way. In Kulangale or the issue for Porkiki, we are heading the right way. So Kaua le Vangale I Paulembea, ya Malamalama Kakanga, au male angwa fale ako while introduce my kako social justice and social development politics. Kako Malamalama. Yeah, Ale, so Yakule Vangale. Malo, Faftai, or Metaua lea. Na o me tau o mafofau o me tau o mafofau wa o tau foi la ai la u fa pasene ina na o leta te tanu o rau le fa ai fa pasene ina o fenga maro terminate male eta sia me o te tiro ai e below 50 ia pasene o le meko transparency ia male me tau accountability o fenga maro tau ai e fu la ia e fu fe ina palota falua e fu fe ina palota falua io asia la foi to telo le maturity o ko kilo on me fai fu tangata agree le me maleme o le va ai le maturity o la tunu tele me fa nef tele me manumi tele me le fa ma frofola tele me le o fa nef foi la tunu. So inala sa la ule ba ai nala lana pa lota esele tunu o meia corrupt ele fa ma forfraina me tele menumi le foi la tam fai le mai tele tangata tupe o le alingor fa mai tupe o le misela le Samoa o tupe o le foi lingor le tsunami le mau me e tasale upuna mai to ino le mato vaenga matu te leva ai ni nai tangata matu te va ai Samoa o tele and then where's the itemization of fair itemization me to te va ai le tele ngona tunu ni tupe na mai fai me o taringalu nei o tupe na mai ave fai tangata tsunami o tupe na mai ave tangata na mai pepe de afoi pe fai mai ala tu fa ngai ta tupe ini vaenga o le malo o le development o le malo. That's not the point. It's a say la le make or transparency le me is transparency le toele manino po fer a papela o la tu manatu. Okay. O le matu va ai, matu tele va ai na tangata na afia i le tsunami. Wala tu fa manamana na mai. Matu tele va ai na tangata, matu te va ai a Samoa o tele. Pa yele taringadwa i. Pa yai i le tu malo se fa utala ida le winga na fa de nefu mai ele o yai tu valea i tangata nu o la tu e manino le leile matai ele yalu se fale au e manino le lei sa mo pele mana malama le nan e vavala mai pi o tafa ota le me tangata le fa maun le me tangata le winga la le tata no o le la fainga parota well that's good enough if matala mai ai le tito pasene fa matala le corruption ma le transparency il fainga malo luas fumo tuputo sanga on no fo man mal le la utu le me na wa mo mai la fo la evaluation o malo o tu le terminate patto o tar sanga la la sunga ile suafa o le sustain
ia maintain ia tu mau ai i le mele e le tau te lo le ia e le si tatu e atotoa e o ai le la uia le mari to e le atotoa but or somebody with that control I think o le mena le fia mau tatu o tangata ia le mo le fa tonu for lau e na te taita i ai se vaenga po se atunu le tau te o ama le mauti no even you myself ele se te mita te atotoa i ta ua ia ta fa ina ia mawhai o na whaalongo mai le atu e moni. Yo le lata te tala noi facts reality ina ia manino tam ta oro tu le ni fa ma fo fa. Te ta pa i mai ya fa mole i le mele le na ta tu fa o la ia le se vai ngo na e ta pena mai. O le ton se pulu ia wa te pa ai fo i le afianga le corruption i famsinonga i fa nei. O lea ua manino mai totonu o le potu whaamasino. O leo tau tino tolu se furu afe. Leo ua mana ave mo mua le se tolu se furu afe. O le fitu se furu afe. Leo o ta ua ele whatua o le si fai pule. Nā laki tiri watu munimuri fitu se furu afe. La sau sila sila iai. Toto ia whaamasino ia la tua lea vanga whaamasinonga. A o se tava ai wha ale mawhau iai mene. O lea la ua Las ia ta amata mai i tato le faipule ia por le parmia lang por le deputy prime minister las kirsila la sau ai fa le mafofau o le uaria el torsu afelia le uaria el fits fu afelia a le fa mela na loia ele ini tupe na tala noa u ele intino tupe na ria ia tatara no foi le ia na fatu manatu ono fai por ma fo le tatano na so silfi le ma o ka longa fa ma fa por kiki ku langa ka lama mal ka fai inga ia creating me foi le e fa fi ai ku langa foi le o me conspiracies fai le ai ni me ka o ni evidence fa le e mori mawinga ia me ya o ka kirkiro le e kulanga o le faufonga o conspiracy ma le other side inga ia ka mo fai foi inga ia bomoli se la ko foi manga ku fa por kiki ala ka oko ai le ka oko i lo ia pe sa ngolo ia yo fo me ka ko me ka o sa dingo la de tonu ma le justice e le foi in kala le foi in be foi le ni ma faufonga mangi la ngonga mangi faufonga e fai mo me evidence present evidence fo ngale kulang o ngame ya awame ko put paloka bakulang fo ngale ole exchanging of money i mai de kaimi o fainga paloka ke le question mark i kulang o vaenga langa ese me ngale nga transfer i kupe so I le fo pe fo ngale o te la ko e bakule transfer ya kupe o i me ko ngu lai fai se so sangi ka u ngu ia so sangi kau la inga ai ke wala ve la lor fa malu o se afungi se fa ko singa that's a fisili ni nga vai because kau nga o nga yai mo di mau ma fungi mau ku o le ku pere nga la kwa la fa upunga o le ku pe fa ye fa ka wai ko paroka so lo winga ele se me fa penga there's no nga mo me fungi o so e ka kiala i lo ia la ko la ki fa ku langa fo e ko inga presentation e ku langa present ai ia ku langa ngame ia ala e a fo nge e ka o ko ale le pa wan me ka wo fo ia ka ko onga ole ka ko fo le ka longo ma le fo ku ma le pi yama inga ia ka mo fai le fai nga malo po le ase ku langa ka ulu ku la mai ia se file mbule le ya ko kilo le ia fonge ku la fongo fa nga paloka because pe o al koduanga le i lau lisi o me ka ua kalu mai nga ufi ngau as a social political commentator e kodua me ka ua o ke manga o inga ia
kaulu ai umae le ngai sfulu kausanga kula mai whainga malo o kiro koe au kiro ma koe reform ia kulanga i kulanga wa funge o articles ole a funge o kako constitution lenga fa le kongu wa inga o ngai focus iai i lima fai ki kau ke fiwa fi ngawi ke fiwa fe a le koe reforminga ia articles ole a funge ole kako fa vai le nga loke e kau langa lawa mau fa kula fongo mea mo umanga pasia so longo winga me fa ngala fi ngau mai ale si kule langa la ko faia asia ai ai le a malosia la ko if amai la ko argument if you wifi ka ko e challenge wifi se wa nga o fa me ko fa mo o fa ngo reforms why they say ka ko argue ma ave ka ko point it kai mingi mangu olai active la ka ko men ka ko faia if you wala la ko fai langa le o man ka ko pakea ia kula fongo i constitution o man ka ko pakea ia ka ngaka lai lo kea le mea o fa basingo ma fa basingo la o ka ko umanga pake umanga ma so long winga la fa kula fongo so we have to do the first thing first so e koru lai la ulisi pe o e samo o la ulisi ia fa mua ia ko finga ia kirkilo de reform ko finga la malo ola priority mua nga a fa pe o se pale mia ave ngala focus mua ko e moli mai the power back to the people ia kako ua ia le power fa le kungu kako sovereignty power i ko langa le vital power kako wan malo e le filo ngia i lalo le lo ke se porkiki sa o malbea sa le sa ku la mai ai sa kulanga SCI le lo ke ese porkiki ka ko al malo asia o le le tunu o le ao le kungu sa mai le la ve la lo o a kaupulenga maka upu fa porkiki e le ve la lo kulanga fo o fa malu ka ko o le kupu ma le ao ele involves porkiki pe ya mela ia e ka mia la ko kingship ia pe ye le kende makonga lai e makuai bawa lunga le lo ke la de se lo ke because la o ngale ko mo body ai ia le kamali anga o Samoa ako o ngangai o le power o kangaka Samoa ar keminge wo fa o nga power o nga wo mai por kiki avaku le power nga bakako ia le ka ko fingo ko le nga la ngale ko era o la politicians what ko ye se power Samoa fakaria la ka ko mo fai ka ko kula fongo la ko kamale sa fa au ye mo fa ye ale o fai ka fa au o sa ko mo ngal fa upunga that's a very simple fa upunga e fai ye kulanga le we ka ko al malo ngale ka o le ngo ale al malo a o longa fa singo manga malonga kamari anga lea wa pule ai por kiki so we have to do that first wa polear ka ko misa ni por kiki mre ka upu aka ko le fen me mo le ele mika fo i ha o e fi ngau o le we o pa o ko fa fo email o pa fa ka ka soifua fa ka Samoa pa that's a power we want lua o kilo i kulanga fo ile o le parmenge o ka upu fa parmenge asia o kongo parmenge in the last 30 years wo man ka pake umar a fo ni la fanga malosa ye ia kulanga o fa ki ngonga o parmenge ako sui uma ya sui uma me ke a fo ni comfortable ai la ko fanga malosa ye ba pui ai la ko sui ako esa la me nga apa ye la ngo ngale am o ngai make ai laws if I don't know why you can get lost out in the meat o ngala so o vai nga no kodu I lau priority o liste como reform o fainga paloka wa lo winga la wa I o fainga paloka o le toa nga I ko por kiki a fa pe e makwa ile nga pui le toa le ya a lo winga ka ki fi wa fe I saw uma corrupt politicians ko Congo o fale le e a fonge
e so ala pule ai ia kula fongo le tunu ia ma fai ai ia loas longo winga la wa menga e ko le o kingai o ka ko vai nga o le ska ko power inga ua faoa ia le vito power o ka ko wa malo o le se ka ko fo sulfanga e sulu ia i kulanga o le ka o ko langa power e silia ku lunga o porkiki le me sai lua ua makua i fainga kare fainga ka ko fogo fai kula fo ai sia wala se be ko sao po le ar ko nga malo fogo aku ngai mangi poko mangi fo i malo losi mangi masala ngale malo si ia ko fama fa ukanga maua ala uni malo masala fa pengi wo ko ya alanga ole ai ho o martemingi o lo ko ilalo pea kanga ka Samoa i kulanga o mea o fese mea o lai e soli kula fongo la o li ile asa fai mai o fai fongo sorry so and this is where o lo ko ilalo ai kanga ka Samoa o avema me fonga pise mea ula ile lalo langi ako e announce mai o guilty ilalo soli kula fongo ai vai ko lalang ola sa fo mai ole ile be loke kula fongo ia loa sa la so ola ina ka ko kilo lalang ia ka ko ngai Samoan people ona ko ha ko e ma kilo o vai se fanga maloli e a fo ngai e fa maungia guilty i kulanga o la fasalang e kusa pele i aide mai se fai unga karoia la wa corrupt from singonga la kulanga o le uma o nga ulu i kulanga reforms le ka fawi so lo winga la o le ka uanga le bea o fo i fanga pa loka sui a call system ko i sui a ko pui ka mari anga o Samoa mo nga kai fa porkiki ia mawangi ala winga se kulanga fo ngale mela pe mela ia continue ai pe ia kulanga fo ngale e o fai ia mo me o fa ko singa ma you will never change afa pe ka ki continue pe system le fa ngangi sa bo te mingi e o me yar fa vau pe o fa yaku ke lo kai mi e o me fa vau ka ko misa i menge we're setting precedent mo kako fangau kai me ngai kako fangau le ka lo fangau o e ma o mo kwa for fa ngai ka maki kako fangau mar ku pulang ka lo o ma ku wa if I long facility pe create ella ko interest anga Samoan politics pe ko anga Samoa ka ku pe le wa yai if I long facility asia o le o sete ka ko le president i kulanga vai ngai ka ke le o mau ku o nga set ia se example ma fa ka ki kia a wivi pe o fa ka kia me ka ko ku ele o mfai o nga mau e ka ko me ka ko fo le au nga ko pulanga ni de o le fai le ala o le mepi ko silen ka o ke le o kala ngo i kala vo i kulanga fo le kom foi e promote le interest nga i Samoan politics ai o le kali le mai la o kalvo ma kala ngo mai o kai mingi o mako mori ma winga le ma kongo mar fa ru fa sasi mai ele o lava fo il mako interest nga i se va nga o mako mori ma winga se system le lei inga ia avoid tai le mela le o le misa e ko ki ka o makule singo fo inga o fai afa singo so we have to do the right thing fai ko reform ko le amakaile inga e uma ele si afa pe e kauru ai ku lai mai pe fa swa o lau protection i le si ku le e fi ngau mai le si ku e o mai fa va ele ko o mele no o aisa langa fo ele o mauri mau makako malama ile va o le lako opposition concept to destroy to destruct ia makau mo fai e fo ngi demolish o upunga fa nga ia ko nga
ko nga fi ngau mai dai ma se kai be ke fa lo ko o mai la oppositional for le concept e mo moli mai ai ia se fa malo fa fe kai ai ku waku ngai fa kwanga e o ka fa ie kilo ye e pa wan mela sa mai o le lau mai o le vale o le siku ia ma lau mai o la ko pe poko ia ma la ko e lo run ia government ki nga la ngai lo la fa ia inga ma wa le o ko e ma lo le la ko politics alai fa ia le la fa ia ki au ko o ia fa longo mai o la fa ku la nga wa straight forward au ke le la fia sa ko se la au o le concept le ko ke ma bolinga mai o ko oppositional concept it's very negative o le makwa negative wa e o mai le fa vau a ko continue wa fo ka le address mo moni mai me e fa o lo a ka wai ma fo fongo ka you will never become fo ka le government in lesi e o fa vau uma sa mo malangi ngai le ko ai sa sui le ko concept a won mo dia bai me o me fo ngai o ma ngaku vai fa o lo a kau ia ma fa ma fo ngai ma fa ma fo fongo vale fo le sau nga ka wa afia ma fo ia o le nga le fa popo ka nga le mana ia partai e tele me ta tiro ia o le luas fu torto sanga le power ele sistem le titi tau le a le la ku tactic le nga faunga tactic nga faunga mua a upper constitution tu la fondo tau me ia na la to faia ta sui tu la fondo le la pena e mai ata tu le to apa upper constitution e to fo ile me ia o ile la to pe ile me na fatu mutumu ia ile la to aim o le malosio tu la fondo le to protect themselves ele o se ele tu la fondo mo se alunga le leo le tunu a o tu la fondo ia matua concrete solid ile a foi ia le fa vai o le vanga fa failea i to tonu o ele faito e maru lue o le latu fa mo me foi na le mua apa tu la fondo male manatu ele me faina sa tia me ia na latu a fia foi me to conspiracy levanta pena me nei to e vai lona le mafau au ta fa fetaia leanga o tangata sitsenia ia o le pule o le atunu o la to wai mafai na suia ia le o mea na ta pena ele ita pipi ele le chichi tau dili e moni le lei mea na te o mai o levanta pena fa le mafau o lo le te tonu o tu la fono ana mo apa ia io le la o mai te mini o mate ia lai le atunu o mate ia le atunu ia e tate toe fo ia i upu ia ta amata mai o le corruption ma le transparency wai loa le atunu fa ne nefu umar faingo nei mea o le ala le fai unga o le fale aonga o le corruption fai mai lo ma le atunu enough is enough na vote out check so o le teimi lana nei o lea ua mate ia le teimi ato nei tu e moniela tatala e fai e le mafaina toe pai le mea lea e le mafaina toe pai lea na pepese ina ua vailuaina le malo o ia le fatutua i le tua sa mutasi na pepese ina mafapea this is it ua uma la toe fo ia matu le power ai sau le mea ua sili atu na ilo le palota le lua olu tasi so o pine faamau me eta te talanoa iai o pine faamau o le atunu o le tagata soifua ma e se loo le fiafia le upu le faogaso e toʻatele foʻatagata o lea ua lē toe vale samoa sesei o lenā upu loo mafaufau ioe o lona uiga o samoa na valea o lona uiga o samoa leai e lē ia tamamai le atunuu e o foi lai tangata ina na palotaina ia le to te loisi o to ina le na mai le foi la o mai pese fa mesal o tangata pay tax tangata ia te na palotaina le ita pipi tangata ina no for town area o ko i kuam sa va le longi me o ko ngai le pay tax le la e palota fast
e fa se fa utana ia male without knowing o tangata nei e ele wisdom male tu e faela tu a foi e faela tu fai unga e faela tu ele fa pe ele lo nanu dale e ia tama mai to ina a le upu le e nganai tangata nei o le alu lo fa pe ua tama mai sama ua tama mai wale to e pe o le winga na tala i fai vai o le mafofau e ta te tilo iai e te tau ia te tau na toe e te tau foi la i la au i le malitoa male pale male maro te mine toe a apa i le tulafono lena le ua mautino al sort na tulafono atu le epa ma ile afo ile ngole le tulafono lena fa ma ni sort tulafono a le li o limongi ma monia ia mata pai de la lolangi o fa maunia ia sortu senga tu la fon ale sa fa tonu le o la tu nga tu la fon le fa vai ta tu sa pele se fa salanga au fa maunia sortu la fon ele ava ele le se fa salanga fai ma pe o tu sa le ata tawan to visit to revisit ele fa tu ele tu sa motasi ia fai unga ia fa misionga Pai foi la ia de mele foi tu le pa malato. O le wa ia le o ina philosophy o le o as members. Alo o ton o vai fa fai. As an intervener il fa mele tu po mai fa ali. E ta foi la no fa pena no to eva ai le ia le fa tu ile tu sa utasi. Ile solinga tu la fondo le na fai il to le. Ua fa maunia. Ai Paule mele pia mai ele se fa salanga. Maria e Maria tele. E Maria e falo longo. Ai o le fesili piko sili o maka nga. O fela o kaki ai ia le democracy ma le rule of law. Nga pomwa. So kako kalangoa e fa adiali mai fa mai o le vaku le democracy e fa vai ai sa mo ia ma le rule of law e fa vai ai sa mo ai fai mai fa salanga fa mai ia le fa salala ko ia ai fo ai ngo foi pe nga langa bo le nga le rule of law o le reason nga la inga le nga le rule of law langa le ye me nga fa ku I le create le me ka le harmony agreement yes because alo fu le harmony agreement nga ola au lia nga kale mal malamai a kongu wa o ia le sa fido ai nga vai kai mima okay manatu ai ia le kai mi ku la I mai ai o nga fa mal malama le o le harmony agreement inga ia mangingo la tunu upo le kongu le au mal angoa fale o le ka oko I kongu po le core reason ma le fa nga fa de me o nga ya o ka nga kai pui ai ku de epa mga omi nga o leaders pui ya wa so ko nga la ngai le fa la u mai ir contents ako le contents o le harmony agreement e ao o nga fofola mai le tunu fa mal malama mai so longo winga la akongo yese kai mi e uma o nga fofola mai le el sunga I lauli ia kulanga ia me pe a fai e o lola ko fa so longa inga ia ko vange mai le mele la ngai maka nga le mele ku kusawa no democracy no rule of law o la me fau e sau no mele la le ta o I le roto meia ia matau dia foi le e fai atu e fai mai ia e fai mai le lo matua le I didn't sign any harmony agreement au meno sainia o le deeds of settlement au I le mele o le LTRA 2008 e o ki mai ko rua le I mele tasile na me pe o le fa pe tua ia I le mele o le
le forensic audit sile tari nei ai ena le alwatu da tua fesili fa perto ina tu le pa ia fa sili fia me na sa ia fanua sa na ia ata te tara no I sisi te mi na mea na e a ngi a pawan me ko fa manga ko pe ngai me nga o le ongo ai le kungu o le foi le ngaka le ongo finga ngalo o le atunuku I kulanga o tino le mauri o nganga a o le masiasi kulanga foi ngai le fisilingia o le lako kilo I le mea le fa vai sa mo pe fa vai le fa vai se kula fongo pe fa vai I le a fa mai fa vai le ku lo winga le fa maongi le mea lo winga ka se inga ma ave se inga ia kulanga fa singo manga fa le tua o volar kula fongo wa ave se inga ia le facial kula fongo ma le rule of law ia a kilo fo la le democracy ia e fa fela ma ka ko kilo ia fa pa lengi le democracy ma le equality kulanga o le law so lo winga o fesili nga ka unga kali po wa mele a fifiko we all know le ngala nga form up le meng le inga ia kavai o le meka o immunity immunity o se pu lo fo le ola pawalangan me kapa ia ka ngaka pe a fa le kongu I kulanga o se sori kula fongo ia ua fa ka oko ma ua fa ulu le immunity ia po se a fonga se pulo le ola so lo wingala ai ole le anga ole mea ele o active maile wale active le famation le justice a Samoa ia wale active maile kulanga ole mea o ma faide me bongi wal me bongi ia ole implement po le fa kingo ole koa ole rule of law I kulanga le justice ia awale fa kingo na mea ala ko mai kula fo mai ko velo mai ile nga sami le fa mai ya ka kia mai nga ya ko fa karia ko man me fa yai o de fo le kala le fa ye pi la ko kala fo le ya yesu ma lo fa sa ka lo lo fa ma singo o me ko nga le kusale mal mele nga fa ye fa singo o la fa mai pi la ko la ke mal mo la guilty scoring o la not guilty scoring ai ia fa fango ulima fakaria o ko fai fam singa va ku ya o ko fai fam singa and that's the same concept lenga happen il fam singa so lo wingala o ngai ka kilo ai I ngai me o le rule of law ma ngai me o la fo ngai o ku la fongo ya ma ngai foi me ole langi mai ole ku ai ka mi umai pa sese mai nga ko ngwa so ese fa ma se o ngada ia ka ke lofa fo isi e kua ngale lau aku ia nga fiola ka ola ka mo ku mele ku I duma lafi ai ka fe pe na se tu e ka ke va ko le sa fa mai ava pese ku fo ka le va pe mai nga le anga la wa mi o wa ku ia au kongi mai no mar sala e ke ku ia inga ia o logo winga se mangi pa fa penga ai karo fo I ala fa fo nga bele ku se fai ma fa kingo nga me I kanga ka ye ya fo ni ngo fo fa nga lo suafa o ke le ya kanga ka o ke le ya la fa lo ngo kanga ka ye pa se mai as ko ingo o sole ai o nga ku me la ko ku wa yes ko ya ka ki fo a fai langa le fa maongi pi la ko le mai ke mo yesu la ka ko well masalo po se va nga le masalo po descendants po ngi descendants o fonga yo pi la ko le ka ko fa msingo o kupu ama fonga le po suri fa pi la ko le wo mambao me wo be suri fa pi la sorry o descendants o pi la ko Isi pila kole wo ba ya kako o menga ko e la langi sometimes so in ma ko fo ia ko ngi ya skari ma ke she ka upu ai me se nga ya wo ya nga ya wo fo le fa por kiki le ma ke she ngi pika ke ngofo fo me baka kalo se bako kalo ngoanga
ia fa pe ma ka la ke fa pe ka rusia wang e fesidi mai mela ku kupur ka ko I o mela kupur fa singonga ma ka ke mai fa makala ya a so ko ponga la e ia se ke ia o sa fesidi nga ya la me fa ya mal pa la me fa ngar ka bu fa ngale pui ma e le fa pe pui ia awala ngai o la wei ban ma la mai ka ka mela ku it's a real injustice for our system, our people, and our country. It's a personal insult. Ikulanga folea amaka ngai ka ko kamari anga. Imei ko kupu mai. Karwa yare nga wala wali le male corrupt. Ya male mga okele. Ya male maupu ya luang ka fa ngel envy, male jealousy. Fai boi punga kamanga ia ai mese ia e fau lalo kulanga foi le on meo la fianga fa ma fofo po ngase ngase le ma fofo wa esele maka nga wi so ka wale le bele wa ka wi ia valo fatai ke le ka pasor ne yaso ia on na tatemi va chava no po le asem ta puna na ia mata ole wo kele nga kava ku le mele lengo kalango ko ngai iva engala I ole politics and corruption ia politics and mental health awa pole ala vale ko nga fa upunga ka ke fa upu ai ia kulanga fa poiponga le politiki male mental health it's all ka ke fa nga fa le upu politics and corruption longo winga wa ai le mafaianga ele mafaianga corrupts ka nga ka ele wa fiel ma fa se va ngala se va ngala wa fielo ma fau ikulanga mental conditions ia po fongi po mental health illness ia po fa ma ma fau makanga ngale manguia lo ma fau fako di yali mai leo for legal corruption ia ke le ala e ala yo ka ua la mele inga ia ka ko malama le ma ko fa mangaku ia ka ko ia le pi kanga o me nge lua fai fo la ka ke maka winga ingi winga o kako kai fa politik fa porkiki ia po fa porkiki fa le ngo fa ku malo fa la fanga fa kalesia ia o lea fa ali mai winga fa pe ngei o kulanga o vaenga ia o anga ia kako mori ma winga ia o ngai mau ki ngole ia afianga ma fo fo ia ko mo fai fo le mongo ia se kulanga fo le se fa kuanga po se so swangi wa ka uan mele inga ia ka mo fai fole wa alem fai na address ma fa leo ia e fai ia al paule me piko silon ka ua ia ka ko ale o ka ko mo ma winga wa le fa penga o kule e pa ma ule mo ma winga me all of us in Samoa ai o e ka ko fa ngau ma ku pulanga lagi ale la ke mo ma winga ai pe o fa ya ku la kala ikulanga wa fianga fa le ma fau ele ma fai nga alo ai kanga ka soifua ma ka ola e happen ya ke oi ma ya pe o nga fia ka ko o foni ngalo le kulanga ka ko stat o le ratio por stat o mental health I kulanga fole nga e fa mangaku ko fo ko fa mangaku 1 in 4 longo wingala faile ka ko kilo il stats nga po le racial nga fo le fa international fa la langi global kaule 1 in 4 o longa winga e fai asi ke leo ngumela o kanga kaya afia ma fo fa e fai ke leo se pasenge mal ngumela pe a fai 1 in 4 ko fa nga ko lo ainga inga ko kasi nga ko la ia ngai afia nga ma fo fa e ongo ga ya mai se kai mi ma afia ai fai ko avaru nga ko ainga o longo winga ko lua nga ka le afia ya fai ko se furu lua ka ko ainga e ko kolu nga ko ainga e yai manga onga fapikoa po o afianga ma fo e ali mai se kai mi o la ko wanga ma la ko winga ma la ko ma fo so and that's a statute ka ko mal malama le ye so ai o fo ngi ku ia ka ngaka langa o le mea it's a natural thing to happen I ku langa fo le fo anga le tua I ku langa me uma e le fa pe ko e lenga ku kusa uma ka ngaka ma ku langa la ko ma fo le kai ma le kai ai e ye ka ngaka e a figa
afia i kulanga le sama ngoa kulanga o le ngumela o lo ka oko i kongu o afianga fa ana fa langi atoa afia ai ngaka o langi not only Samoa but o le stats nga po le racial nga le fua i ai kulanga fo il makonga duenga ia o mo ia o le retire ya se pesa tele le kai me kalango inga ngai maka upu i ko inga vaenga ese le rolangi a maka mai Samoa New Zealand Australia ya mo o aku isi fo le o onga ma conference e kalango inga i le ka ua ngai vaenga o afianga fa ma fo le la ka ua mele o ka o le o kele ka o maka fa so i mo ka i kulanga o me o lo mori ma winga ka ko kanga ka mingi i lalo le fa malu fa porkiki ya wange i ka e fua ia kulanga o le pole moku mai ku i kulanga fo le o le negative e ali mai ai ke ula va se me nga e fai ma oso ia ke oi e ma fai nga mai malama i le pi kanga ma fa po iponga ale politic ma fianga fa ma fo fa so lo winga la ya wa unlucky ka ko o lewo ka ko mo mo winga ye ka ka pengai ko kongo foi o ka ko ku o lo afia i kulanga o me fa penga ile i afianga fa ma fo fa so Paulo me ya o la ka o ko lava ile pulenga fo le fa al malo lo ye ngei ya inga ia mau per ko vai fai malu pe fai va ma kilo o malama kulanga fo le o condition o la ye sila foi ko inga po sila uso ya po sila ko finge ile si ku ya fai malupe o faiva ia boa per ko vai ia boa le ko fa ma fa ukanga e mabao e fa va senga ma fe ku nga ia kaimi ya male man ko inga foi le ma lo sanga le energy ya vai ka wama ia focus pe ia kulanga o le me ka kilo inga ia kako kau lai pe de mo le ala inga ia fa fia kako kanga kai kulanga o le kulai me os fainga malo e a fo ngei e fa mo inga e kako kanga e a fo ngei fa ku inga e kako kanga o lo yele le transparency male accountability ia mai se kilo i kulanga fo le o manuia la tele o kako ka o le pe o le nganga me fo nga ka uai fo le ma o fa so le ma o va enga fa pikoa o le mapo kalame ia stofi mau ai lava ngoa kako kilo le vai mau ai lava ngoa kako kilo i mori ai o nga sami le o le components ia po se vai nga piko sili o ka u ia e fai fo ima ma fo nei ma ko manga fo ngale ma me kako ke ngofo ngofi ai e ma kako kilo e fai malu o kako fai ma kako mamlama e fa penga inga ai kako kulanga o le kami male kai ya o ngai le manatu le ua pe ya o Samuel ka ko kai ya ua o fo ima ke le i o le fai wa nge yaso right ya ke le lo ya lo sunga ko le pa lo a fai le la o umar ka kai mi ya le la pa ia ko le tunu mal la ya ya Samuel ya pe ya o fai ya ku ma boni ma wa ku ke lo kai mi ya o lea la ka penga sa o kulepa ila loli ya basiko inga mai la kaua ya la ka penga ya el fai ngi yaso mali au le sili o ka ua fa fi kai la ko ka po inga la ko ki ma inga i kulanga me uma fa kasi mai kusi mai ya ai mai se ngumela lo ma ka waku ya o lo bakua i ko ala kai lo ko ka po inga ia ai mai ser kulanga so songi mai i le vai o ngai ko inga e fa so ko inga i ka upu wa le ngai yaso ma ngai vai yaso i le ma u fo sao le ngai vai yaso o i le manatu Samoa o le a ko a lai ka oko ka ko tai sili ko anga ka kalo inga i a so songi mai o ko finga ngalo inga i fo yo fa makala kiri ni simbe le o maua ko ma ua ai o inga o lo ka oko ai ia kulanga o le ako ngai maka upu lo so fua ka kai mo lesi ka ko feilo inga le vai yaso baua foi le ko fa ma fa ukanga i kulanga ka ko fa kongo le sunga la loli e ka penga ai ia kulanga ngai mea
ia bo foi se vai o ke piamba ia mo pi io a ku le anga le tunu I le aso mo le vai aso ia ai ba o lunga ile vi ingol ka ko ku ngai lo manatu Samoa ia o Samoa foi kai le koi mafaya koi kai sis sui pe fa popo ia se mea le o umanga ka oko le ko yo o fo ia le manatu o lau ko fa mangianga ia e mangui ai kulanga o fa boy ma vai o ka ko por kalame ile aso ma le aso ia o lo ko soifua ia mo lo ko soifua le tino o le moli ia ai fa sili le nganga ia ai maulunga ai le vi ingol ka ko pa sili ia o le nganga ngal ka ko por kalame ia so le la solar ko ingola la kawa ia ai solo foi la lo li kulanga ka pega fa uba fa mo ngon ngai aso ia ka pa le ko inga mo boli lo ko soifua I le fo I vai so fo ia ngui ali lau ko ka riwa ko mbau ka malau I kula ngor nge ya so lau sunga le loli ia lo fa fo ia ki oi mala ngai meleke ia ai ola per ko inga la ka wa ngai I kunselami so I fu mai ngui fa fo anga sa mo te tele la vai lau fionga lau sunga I le suafa sunga le mutua malo le ua saati lava o faiva o safa to fo ia le yo ile ne yaso ia wal fita fa fonga mat fa fonga anga ta to tunu ile chichi e me ua ta no ia fa so ia o faiva ale mafofau o faiva na o inai ia le lava o saati ile ne yaso ia wa lava se ngapia a wasa mo fa fonga ia di tanto nua ia o ta wal por kalame si vana fo I wo ia di me e o sofa la ia como tua ia me ia pe o la sto fila vale ua au o la solu mato ia le ua fa fu la pa morta por kalame malo le ta pena malo le on sai mo le fa to awa ia le ta por kalame ia mo termine ta filo I vai fo ia alo faterat so fua e malai so fua ia mana tu sa mo le ua mai le si ui o te mana tu fu I le to tele ia sa u wala va fo ia uia wala va fo la u tu mo ele ia fiafi ia te tonunga o taiao ia o tatu por kalame ia masani masiadi o le ota tu I singano da so taiao yo o le o isa mo la o no winga mawani matala mai sa mo ila so taiao ia I tatu te mi masani ia ilo u tatunga la fale mo ni yaso telefu ile mau tala e numi fa solo atuai ia I tatunga tatu to filo ila so taiao o tala o fa masinonga o lo wa ave mai nei ia wale fai mamea tatu te stress out te fua io tatu fa tali pe manino a sau e fa le tonu ele sui ele malo io a sau fo I yeso to tala e ia tatu vi ele tua ai awani io tatu fa pe wa pole lava to nga fai ta fai ia le tua ngai io o le fa no o tau tala nolo le meta o opposition e faatino to tonu o le pale mene o la tu tute mafaiva ia le utatu filosofia tonu fa masinoma ia le uma sui te to tasi uma na filosofia sui fai pule ave la tu tan au oso ato to tonu le vaenga fa fai ia tatu manino ela ia o le ale a mai nele mea e na to tonu a sui na mautinoa sa fai la tu e na o sui te tai mali fai lo tusi ia mar fai pula le matu tu malo nam lo io ai le ono no elunga le sofa o tangata pi o lenga ke mastermindinga uma ia me io samo na ona utar no to fa pena ai o tatu ba ai ele sui ai le fai nga malo ele sui ai fai nga malo pe afa le tonu ia le ia fale alili mta upo fale alili no mel mo ne manatu mafia
na fia pe afa pe o le atu mai le tu le vaenga foi famasinoga o le a ono fa le tonu ae tatu tapu ia toe temi toe tu la ma toe vaenga famasinoga o lo toe pe o le sofa po le sofa da lava la sona o to ia e la weli unga tu rang fa pena tatu tapu ia e le au maia ia fa pe me a me wa me se fai unga ale famasinoga e tatu wa ai tu to e pe ono fai atu a sau foi famasinoga o fale ton talia tatu talia le mase me wa tatu talia mane mo tino e le sui ene malo io ai o lo o ai pepe ona mata no the transparency accountability ia male good governance ia beautiful malwar tam corruption le tele se ma fa soi foi ia male fionga le fonga le la taua ia po le sunga le matua sunga le sofa ia tau ili ia o le lava ua sa pa o ti le uto le faimea ia ma tala talatu ni me fo i o le soifua o ina o le ona ia ma so fo vai ma te fa soa tu ina ia ma fai ona tau tala tu mai a fai o le e oso vai lua ia le tapipi tonu esa ili ia moni me fa moni o meni fa masino ia tu la no fo le tatu wa mana fainga malo toe va ai ile mea o lena ma foi tu la fono fa ma ni so tu la fono ai le ai ele ni fasalanga le ni fasalanga na boa a u fa ma ni ia contempt of court ma le contempt of parliament ia pi mena tau tu tilo to revisit pai unga ia ina ia mafai ona maua ni mea moni mani tala moni o nei mea ua over ia le pi o pio ta sina fa matala i le corruption le pi o pa o i ratu o e o fai matai tai o le vanga ma le vanga ma nui tele tatu whainga malo o le so ia po le vanga lau fionga le li pare mia ma lau kapeneta le fonga fetalai ma le sui fetalai i tena ne fo i le peitai o li tua ngai ma la tu vanga nui e fo ia le fionga i le malu le malo ma le nasiofo sui a fono tofia ma la tu fatua ia tai nane fo i tai tai o i kalisia uma o le tatu atu tai tai o ainga sa o ainga o matai o tai tai o ainga tai tasi whamanuia le tua ia te oto o tai tai mo tenei loto o na masani tu le epa whaftai li o sua o te whato whawha soifua atu ia soifuia ma ia manuia